Bola, nak nasema mai. Isa nimbula binaka na viokani unisema tikumena kabinaka ni kuwa sa hotitingona be mama ni walu na mbongi ni singa bakarawai na ikarosa ngabulka dio ni singa ni wula inunga levu siya wula Januari wala kasar ni ngo ni raba na wulongo wula tika wuninto na mbaki wo biutal chika na wulongo me wula ke da onrobe wakatulo sa katiko na tinkawana sana mena nonto bono mibiti na bendel ni abu tambu mena nonto be banua oni wisama tiku mai tikini ngonongo ngol sa chuka na bakumbula na ya tu Hawaii be communicate sar bina ka bakalibu na nomni rongoda na kali mulmulumu moni sema mai na kabina kani kwa maruta kini ruana marama gas ni buli ero mai vagai tabi na kabiongo
sa kerubitan no oti ke maram gas ni buli antingativi lalang balavu en wana kaloka na kavi ya na tiki ngono ko sa tiku sarangana keda maliwa na nonta bulang dokai bulang sureti na walu na kaloka na bungin ko kero vivo so titiko yani en ken bera na ni rutiki vu andonga na oso so lilai na nunggu ya sesa ngoi Hawaii ya marutaki ni da siama sartuko na siti ni suka melo toka bikim ni keda siama tuko na sesa bakara en na tau ni lewo lo toka angol tuka na bakam bula bikim ni keda sara bako sivi na bubale ne yakanisi sombu tarambe era bakarong sartu ngamai na tiki ni ngonongo min sana bakam bula sarbuana maramongo maramangas ni buli marama endo winga rabi talanga siang wala nga non to panu viti endo winga rabi talanga ko na bi panu na was pasifika endo marau ni tu bunga non to marama na bakata ka kanisi non sa sanga ta non buli siang wala nga nira yang ngabe ira ngapatekira siang non ramata bubali yang raramba na non rabi ngarabi min sana bakam bula sarwa ni buli binaka maramangas ni buli akan si sombu tarambe. Ya menusa ambulasi ana maramangas ni buli ambulasi Dr. T au ba bina ani round yang daru bitalano na bong ini uang umaruta ina nawawa wara ini emunuto ambaleta ni nutararawa ina nanu wideng ba bina au ambulas rati ngave emunudo do sara na we angu ina VCVT ina VC brogura munu arorongo ti umay au ambula berarti nga wana turangan na tuidu na ya bini uwa ina non rabanu turangan ina be oro ina non rabanu wa ini batu nga soba e asawa wa ambula berarti nga be munu na marama nandaw ni be yare ni be oro kaya baba mundo sota na be aboboy na non to na be tabi kaya na non to oro avolati merawa ningarabi ina basi na non to nuwa au ambula berarti nga wana turangan na buni balui tawae ina orwe rua tawae bata weningandro wa ambula bironga ina orwe ani langati ti ena sere umanding ita ina doktati na sere arai baleta ni langati amangganiado waleti onga ina nunggu benua wapo ita sara na uduni poindi undu point na kono oto ina sema ina na nrani bebe ani ngai ba bin ata ina na sere arai ni langati beronga ina na be oro na non banua na sobo ni buni poindi wa ambula berarti ngabi emunu bo ina naturang na tuin rano wa ambula beronga be emunu ina munu oro na bowono ina be oro do sara o dawaro langi bo ina beronga musa lo ana be banua ke dera langati ti ina sere arai au ba ambula tau do sarti obi emunu na ya bini uwa sabi na ko nakapagaliw sara pero kana no munding ta kumena serea ba bini binak sarti ko makalibro to na matasera na dakaw ni mana ke uloy na birbiri na non to sero ya na vakaya tuyatu ba bini binak talanga bakaliw na turanga liu ni matasera so siapa levo baka bini binak ta bakaliw sarwana no na bakandonu ya may langati na sera to ya ena kena dabuti tiko no be koro kere onia dabuti tiko ya vida ubola toka bakampula sarti ko nuksa nambo wono yasawa nang soba rongotal tungau tawake oli sa rabuta mayake wani ngandro totokan din ni inda may sa tubango maramgas ni buli nanonda ibatapati ni vitalan noa batapati ni VOC inda tali takatalangan ni dabi seksar nga nanonda po ni sudu nanonda po pakituki meron ni dabi VOC kami tito bustar na vikanda rin wasia kaya kanda po nga nanonda po sa rong binakatalangan na muni pagmadal endo naturang bakang bulit ko minggo o William Wangalevi baka madal takatal tsunga mo po boleh binakamasta William isa usaba ambul sarabe turang masta binapaliw dor na kay vital no taka na iwolaw niya wala klani bunga bi kimami na kay ngole nila kibuli sa to kumikin na mawe nilinga muni kani maraw na nungu biuda kina no muni tamba vida vitar tar saranga mi no ratukunan na iwolaw niya wala na maruta kemuni na kay wasi
Tal nga bikin dan sino bilang ni ko. Bilang ko bakalib sar maramang kasnibul baka dapat tumatan raki mena siti nisuk. Mangkaninduan nanduindui bata suba Dr. T. Na ata puelo toka. Aruang anda sisili ng buno na away pangkayato. Bisa yato may sando na ana ata tao na uda tandi auta na nung day view o tinga lai maniseng at tunay view ni sa lai view biro na singan sama kan gananuma me menda auta ti na kono so nga una tao ni sa tao sambi sarangan na uda ata sibian ata Sa to wata saratu nga may suba sa totoo kay may makanin ko ni dado kilacho ko nan raking ko na bule nung galebu and don rakiti ko ni don rakuda and don rakita ibinak nga men dado paparaw tu na dasira tu na ngunit don makati ko and dan numirtal nga ba kalebu na wekanta may tong o kila maramgas ni buli ni unya dole ta kabuli tong ando matanong ba kumatalen na kukunikasa gayado tingango and kaya may tong at tarir talaga na biyan at yun yan may law kay kanta. Dr. Tio tarayaw sarvale na bi amay tong balet roti arero na erua na lubeni tua angwe tio may tong o ero barong ti menabuli o ambula bertanga bira wala binyan ditabo batay iloy Uloy matiway. Dura ana nung gumaniraw nung raw tu aray nang unayado ina na nadaba na ko sa munundab ang tay nagtabu sena uloy ata tabu. Ngay ti o mayo wala binia may tonga saleng kana no itumtumbo o may bembulu in o ilaw toka. Ana akede o tarana nung basam. Sanggay ti obrong na daw lai da kulito nga iyo daw la obrong nga angande so nang na bubale sa master in babule pero bubale ba roto vitamani tonga na bubale ba italtal na lutlisele may tonga daw sema ina biroto daw bingaw na daw dingande o do eray iya ito may ado pa meni uwa mangani bitartarawat ilo Ibu endo na singa sa o randin tal sa tarana no nataliboni au tawabo ina no naitite tau tumba me uraida na beboni adu na wele tina chai na nindu do rotondo tite ba aliu au raida sara au ero vendo neba isar balet nindo ya donito ang no ada anada chamui da chamu chai na sando aliu na enandru o tinga vata ina na passion fruit ndong bini ya ay sarovi au ni sala o may na warning ni tsunami yan na panwara to tio inaya wa sarilo may na matasaw maganito to bata loy bole asarana na nabali ya ningon saya do ina na volcano na yado ni sinobaruay sa anda may biya wendo na lubeng gusa ay sa atang buat na uluni banwa may tonga sa yado na tabua rasa labro nga na bibasalata tutol sar merala o na banwa deder sangay to na nung bubasam ibay na banwa ito nga deder araw nga ni o lomni banwa may ito nga tapu manda may usam ganila o na biyan reso ondo yado tiyo nga ito nga tapu ang giribe usang-sangay nung to anyo randin taltala lupe o sama ganing kay karay ko raw o saray nga ni sa bitartar mo ay ni boy vida na miniti me adam bote na uluniban mo aray sangay o eti o sama ngay raw yo binabinaan niyo ti namadaw nga o ngay bitartar mayo oloy sangay abi yaw ni rutungay Oroto sato imenanon batani ma siata ito noto vale roto toi inandua na itete dona meroto toi ina me ba siata inon roto vale ya sanggayado ana atang batani ulu ni banu ana tahu sanggay sa sangoroto meroto buli mai na banu atio inono gunto anyo olupi sando arwa bertu metinana ero sando to topat sartu ero bitadini batay lupe
Sampai sasama onong ratulat may sa iya na nga onong ratulat to kasama gay ranitos so balita na ilo sa obuta na ng rabusa sa lolo sa ayo o ni ngon aray sa lolo sarang ina na banu sa ratong gay laoy na yon ano ni talano me yon na singamuni tinga sanggayuti o sanggay laoy na ndua na buni baule amon saray da na buni baule Dr. T to na aruto na matanggal buni ba ano na buni baule o sanggay utiro to may ina na lubena eva rato sanggay may ba aruro to ay na buni baule sando na ana nunggu tangi o ilaloloma sao ti sanggay irobi tartararaw ilabinia na matanggal itala no bata berong aray may rato to ay buni baule ana bitinani o may adho ba na bumbongin sinatamu sarara manavan nuara to sanggay raida sanggay la amayen dua sanggay may autirato may rato lay wa arurui na non rato vale saraya no o na ve akete nga may tonga sa maganing gain roon roa sa dua tani na enoroa ila taray enda na loloma sa awatin sa daw post na Facebook fangay lupe o ti oy ang mga ti ni oy raw sabi na banwa ti inanong bito ani aray nga na asaan doon na aleho ay naman raw daabuli ba ay professor nan raw daabuli asoliya ba imamin na mangani ila imamin na magantara na chokara bito ta emun raw imami ila na natabayado tiyo ang gayalo ba ade mo na nandun na ama ayo professor ani ambo ni oy na enatoso na bata-bata ni Batuira ba maluwasar ang mangganiyab ila amam sa nanumatungan buti nga osado berunto na atang boteli mendua biro na tabua au abi na inaso na matanggali tutu maraya raw ni memiyalon dito ang aray ni sa totoo kabinang kapakalibsan di na todo ko nakaw siya maya o winanum sar chuko bakaliber kada na biokan era siya mo chuko may tonga ng bungi binakonggo so tal nga bir biokan sarabi bitartar ti kumay leka wala nga nanon bitartar na message da tos chuko nanon da binanume na masu bingkito tal nga koy Hawaii sa lakot ti ko na bakasukumuni loloma kami bako te Honolulu sangkay biu patikirikan na ni mamidaw sangkay bakawi tonge maraw ni tarreda na ngalo itiko ngas ni bulye ilang kay oyaw ba awati onoy law na oronukuni na oronukuni may onoy law pero nga taray rasarba ko na tabua na inatambote na uli ni Manua awa binata ina ti na bi ayado kamata kede ayado ti ovi oy rato may tonga oy rame raray da ti ona alo ni ti oy na lo manimali wa kede ko ni bi boy na may onoy law ina matabura may nukunya to inendo na yanu lalo mana ngon sayado ina na ongray da ti ngay na non rabitala no ina Facebook ina ngon sala o may ina na walo doon ti na ba ang tay na ray sa men oy rasala oy na ornibuli ni sala may na wa umbia may na yan gay auto may na beno may auto saramay ina matabura na matasawa ilukuni na non retio na turang na tuyo no iya orang kay abi na atay na ni mato na yan aray maaruom ni taro ba to na walelebu may ba ang malumutain aray na raba ilang bertungan na lebu ni rabusa na bare ba inyo manaway sa bao bertungan na bebu ebrunga beira metotubata na yo abi na nindo na auray na ni ila ramanggan ni ngonayado inanao na enasingataraba arales ratuda erada aba indo na ila me ba asi ata ina nan rambula ramanggan ti ongay na panua memba umerere to ang erera ta apa na bia metoso ti nga ina nanon rambul arendo na aw ba binata ina iyo ambulat ani menu ke de may onoy law na rong ti nga isa ba binabina sa raba le binabi ay yago ti o na inabi inalo mani oro
meron ni ba Asia ta ito ina ng bulan, ni ba ilay ito na kukuha ina rebu-rebu ni tao. Sa totoo ko pa kawoti. Nakapakalibo na nomobiyo si Mae, berto na wekanta tumeo no ilaw, nidikila nirto, wala kati tonga saranga orto isom na nangunan to, baka tek na richo baka tombo katali na richo mito, nga nanon rito richo mikyar. Iya tadi ni darungo da ni sa kaninto ng bulay baka lenggay, era takabata, marutak talaga nakaw nito ko naman ni siya ni randam ito nga merawawa bibuki, era takabay doon na kahe. Iyo. Sa totoo, pinakita ko baka niya. Katala kini bida na video saraba berto may kandab na korbe ko chiliba era kinda talangon ni sa ngole ni naua sa ngole sarang na lomo ni kor berto na bi kor to boleh ko to ken barabi iya serbe ka kida Yung rito may- buli to May tonga nanon sama ina nga nanon rarani wang kabuka. Ramang gani wawa mendua luwas endo na dapat amunundo ka apatuin na pampalang. Pero sa tarangan nanon ratatapira ila sa tatagray. Rautamay nanon ratamang rarani ba ayang ataina. O ila endo na matanggali araya mangani digo mangani tombo araw ti obura-bura ni ba aray nanon da tobo nimbule na pasika. O ila endo automation na iba araw ni ba asama nyo enda tamatub along manda magaraw ni da abani nga dobe. Yamanga enda rita na andin na may tonga. Ningay ay may ni tatubatan ni 5 raw na tapambe na kukaw may na doon na bombe. Siya tapambe na rambula na rambula raw magani badada na panuwa mi levaya ni na yan utong kasi ono ilaw sina andaw iyo so na araya yang mintawa sa taina Sandiyan na sara, hindi na todo. O baratak talaga na mo nabuti Professor Patrick Nanmay o maratak saranga na nung wali may nituta etun saranga ko bata mo suriti Professor Patrick Nan may ngoli talmay. Siya nga nimber ay maramgas ni bulong tukutuk nga ni Professor sa tun saranga mo ko sila na po binakata mo ba sa kina. Oh man, iyo to saranga balik ta masando awa tinabuli mo mata apa sampai restar na volcano na enambuli na no yan gay na amatali be yaw ni mo raw uraida ni yon do naturangan ni babala ni raida na talan no ni Pasifika oto inendua na tatapat tambi na bata-bata lang me ubia tu na itutu ni mambuli mo ona yan ila yung matalita inaray gayado mo rin na tabua sati o may na be matanggali ba asta mambaray na nuguray na numero bitalan no ay manda. Sandi na saraw taliti ko bakalibo maramang kas nibuli ni kwa nakabasar nga bakang bimbita kasar nga kwa nanon da kakunin dando baka mendan beran beka nanon di tukun. Iyo. Tukun ko nanon di tukun na Pasifika tiku kina sona ka menda buliki. Right. Iyo di nasar. Inasar nga na amalaw tiyaw. Onggay ambo ono ayalo to nga o endue manga wala nga ni ilana ambaliti enda dabe ndona ay tio sar may lo mabi oya toto wat na ay tio bi o bat ayaw ni ndaro ay viti ilana enda ba amaringeta arena o matalite magani ay membeda magani duana ene bali ina magani ba assigns magani ba aray na nona ayo oya la beta de osara may na ako Hindi na saranga sa totoo ka saranga baka wote na wasi talaga bi ko na ni baka madal doraka na non tu baka ro ko marama kas ni bundo ka ko biya teresi na ngona ba nga binakata mo la ko ni kinaw na sule na nung ngoni ko ni turang ososo professor tu ni do university level na University of Sunshine Coast may na di Queensland yan na non na hindi na diturangan ni England na lona may loma ito na ka na non sulimbulo to na bukunda na itoke itoke ni wano na Pasifika ba wasi bobiti do tuntung ako ayaw binakata nga ayaw mo kay viti iya ko kay balang ito ko na non suleto na non na ngono tinanon kila o ilanyo emunundo ni Dr. Nan iyo baleta ni sarui matata na nung matala may baleta na ulo ni Panu akabot yaw abi na binain iyo
Binaka. Okay, tu talaga do no mir nangone. Kaya ko takam chiki na video leleka me boleh indora kan babala indora kan babiti mera rawira nangone mera rongoda o katalaki no mir nang kasnibuli belat ni wad ni tukuna me ya ni so nang kasnibuli rasa kan ituri chokaravi. Ya beketo no turi chokaravi beketo was tu ya kan was me matata me was ngabalalai me takilake. Doon sarang apa asti. Dura kaya endo tali be bunway Patrick nan wilikin na ital no membeleti or to may brutukula iyo libo na ital no membeleti brutukula kilati ko kwa baleti la ko batachiko kina Victor Sia kini peleti ratu na boto so betul kan itu iyo lako batas archuk na bertotal nga nabakata to may moturiki na kadro mali wa moturiki ki obalawe tikukin ento na bonwaya no buni bilebu ando tu ya radu kachu ni ando na yan na tuika gai dona kaya gai lako mento na sing sarare ni sayal ni yan vida no bola tiko ko ni re ngono ko ni sona yan era pertura i bata-bata na itabata ngona ya babal kida ni takana uni bi ya babal talanga na biyan niya no muna nga ngona uto na matindi ngono na lesoni baka bolo sila nga mo kay baka sang taka saro tabangi gosra nga na uni entando kilato ila yo o matalita ina saranga baleta ni so na panuan ni so ota na panual embaray o ya kendo ay mo enda ti ulo una ba sa usa ila enda ke bataronga tu se dawai dana tu no buni bible buni utu lo mani oi tu ngai manganindo na buni be tu era ya dan darai tangan ila ena bal ya ba imbal balendi na ni mandua na amati arai manda mamangani awale na ena ba ngata yo ni to kiri arai mi una ba saus ne ba to ai ti buni bile buni donan raanin daveta sendo na wanu ayo lo mani oi tu ena bal na ay ba imbal arai mangani nga me enda tarawa rawa be sem endo ayan ni mo inanday magani randay mandona andi na matiwe ran mo ba bin abi mo raw professoran ni mo raw madalata ino onat bito soya ini ni dapan be na peliti siya dapan ena bosa mo ayan oya abuna na ena level na ena aray ena ba andi ba science ba chokaran na value sebenarnya value sara maraming kas ni buli na mo siya maya na buki kanta talaga min tare na bimbin niya ni benua o klan ni so benua pa kami bertumbe kami totoya may law na tabe tatambo nindo da buti tu na ya na tabe tatambo bo imbal ta kitu ni ra apa katoka ya ta ko ira na tangasi bo imbal ito apa imbal be ira mamangani va awale tu ngamin do tu na yata mandona ama mapa imbal mati ona enay nai arang ke pato ai no talita ina na al MRI bo ina na ya vanda ata ni beba no la yo maro mata to ni mro mabitala no to bate ni paula ina be matangaliada bata ina wosa ba ina tai apa imbal o maruta ina saranga ba ale baleta ni manganin do na ay tu ba Italia se ba to aya da tai ba Italia na banua tio na ena bisemati na sobra na banua ba imbal mason alele bumayado arang ba abuna mera ato aya da tai nasari sebenarnya bakalim sarin satu sar na nandor bitalam no lilim sar ba kung bulo chik ming konto bulo bina kung ngilandi do bulo bina kung Amerika na bibo no ni siya machik mikina bikim do lang kas ni bulo may Abu Dhabi masta arone kitulele do bulo binaka kero matanga ni dorlista le dor tubu ni bitalam no muni bak madal tikin ni manda na no muni koro ni pastu sinabuno ni susumikina na alebu Dr. T mamba nga munusa ay to bola ti na dango akanisi sumsumbar na dango misugo sa dango masudo ina ang may baawati be tal to masitarambe o ya atolu tio ina niya dango tarambe sa to bola ti brito nga ni baawati na oro aturanga may dukuni na ti na yasano law na tina ono arena kono yo oyao nanungu oro me waini
do berato na ser lang at tio ino wango Joseph Alevu o yamunu malati ina na orway niya na to au du levu ina matangali o du ina yabuso du tamango Vereniki Woro Roma leru ngai na matabubale o meresini sa may binga matua ela yo tamango o Vereniki Woro ia ito ngai lewe wana lubena ito tio o endo ngabe ito sa lenga na nung kuya leo nesta na be tamango na tinay tamango nung kuya leo kalusi awo apolay na to matumambo ina matanggali odu ina yabu seberunga tinango atelina meke o ena na oro nga soba ina to yabu na matanggali o undu ina yabu seberunga odu to lewe bitu na matabubale ni tinango nunggu kukutangane na tamay tinango na arena oro waswina o poliasi singatanga o nunggu kukuelewa o serei maboli-boli may ana de abuna kabiuni aray ba dadasar na be ambaleti yaw nunggu ayo o ito mamangani susu ito mamangani yare na oro situmbu dewa may na oro wainia tumala na oro bangalal bole e wainia na oro bangalal o dotatina no du ma oro maawat tuimanda mandu na oro lebutu ngai nganga ina na bonu rangai mate na le oro io tamangu ngai lesu biro mai nando na mai muri sangai mai tau ya buta ina biro ina na oro du ito nduanga na matabubal ito tio ina o ya nunggu tumbu mai au ai tungambo ona nunggu oro du nganu sala ina ibu le sangai ilau itu le ni matanggali o du ni tu to le itu le ni oro ini itu bolai ina barai oni dokter tia na ranya ni na basa matai ne ona tubandona tu ni kolo ni mada atu na ngona arai ona bulan donu ya mai o tama randau kau wata ise rambe ya lo gagata ina itau mera toso ina bulan alala ina bulan tu atai o me unitu ba sosombon bata o tamangu mando be na la o ina ia mati ona na la be na matentu ni kolo ina be akele onge me ilai muri no nonsal eburi ne university merati onon rambai ni bulu makau mendonan rauna bulu makau mersusunga metunai labo merawata meracanon rasa rangar na magani wasebe na lewi matanggali aray na matanggali ama ayam tumayo na koloni ngoni koloni ya aray na nito oro odu o ya ba aya datu ina ni mami abusa na ni mami to ana ni mami na ni mami matanggali ya anangaw na ya do ina na bi akade aray sa may tiyo arayo ito daw ay tungamboon ona on ito oro bangalala ino rato na ay orondua aral tinindua nga na vale to ino idua nga na matabubali ito aray ya baalem sar na ay duu nito tumbu ito marota ino biro nga na nito tunan nito biro ati ba matabitadini ito na lewedio na bitadini to volati aray iya ito inangon aray dokter ti ila on wili nito wili aray wili apol any balik kadara wili di watini ila rongo dati eso na matawaler sa tin aru atin natul aray manganin duwa na mangani ila mito to bako mera urambita arama duwa na amangon aray ni ngona o sama kasuti ni tagaray na wili baray wili malu diwa iya nandito or bangalala magaya ino ni maganganga na po rangay mate ya do may na-miss sila levu may na-miss sila levu sangay karanan rambular sangay bito so ya inatamata mirato sila bi oro viroso rala itawan so na orbo toso ilana mirayado sa renir sabi duruma inabi oro o ya lang ata ti orato na ulwi na biribir na bi oro kede aray aray. Susumay ina
Dr. T na nunggu oro alele asara patay na tamang patay na tinango nana itata tondo adi bir nana arayo tinango tata o tamang Sige na kabali. Totoo ka ba ka tinanong mo bibo si Mai so ni tuku antara di kambia kana kina sa paperta na history uklan ito na bunuan ni madindikon nindo talitaka ya sebenarnya nang wala na ulutang ngaya baka tapos na mo daw buli baka bitadin na kuribuli lang kan daw ate ko bubulikin Tati ito malai buli na oro ni buli oro na oro ni batu bati wai ni dua nga na oro ni buli wai ni ka district school nangono buli no ya maya dong na kalasyon aray na oro ni buli ito tombale mende raw to ay oro na kilomita may du na oro nito oron dua maya do oro ni buli wai ni aray ito tombale ta ina na besinga ito dambeta na delana ito siro sangayado ni wai ni Vesinga na buli. Amang gani mandua na ngaw na may undaw ila me totobata me ito sabi di sana la ibuli may ayaw tatas may ayaw nana. Iyo sa ulangan nila na buli me dai na vesinga. Ito la atyo ina. Ito gedol ay basinga libu tiyo bendua ito tautua ana may wayni amin daw la ito la anay aray. Balitin tun aray na nito matanita ari na lumani oro ito daw anay aray ito tautua ana. La ibuli Wesi nga man ka na baba, Dr. T. Kung aray daw, maganito na baba. Kaya maganito may ambo. Man ka to na baba ni aray, may totoo ba tanang una o Oras ngayon doon maganito baba sa daw ay to iniso na ay. Manila ito la aray. Ito la ibuli, na besi nga. La may yado na kalasyon, no? Yado na kalasyon, no? O sanggay ndeway New South Methodist High School. Nangon aray Dr. T, aray na orni buli bole andu aray ti umitabiw ni. Munureda na mape. Wano lewu may nabanu ato inaway niya. May ado itabiw ni aray sambaw yawa ba si emami bondawanga. Nabanua emami banua manganiado inanasalibu ni motoka may nangon aray may ado may nangon na o. Maganin doon ensal. Emam salibu wanga tunga. Yan na lang may wainia mamila ibuli New Sawa. Ruto kaya na tua anggu ruto la ibuli biro ngay New Sawa. May aray sanggay ndewa na di ordo. Abo nga ruto na tabi ito ngay murimay. Ruto na tolong ngay murimay. O naamuya lewa. O may na oro nga sa ibuli sa risawan. Ruaro tingaro ibuli saray budaliw runtangani yo yaw aterto na mamila ibuli ka din sa aray mauli inanangon aray manabole ola kalasibito man yusaw oro tamade aray se tosutyo nga tostiko rogro pinakandina ay sa kalasibito niyo sa aray Dr. Tio yung samba itin ang dua. Bato yung malaibuli matotolo ito na nung bubuli. Samba itin ang dua, kalasibito. Kalasibito yung nalaiduro yung bure. Gaya ni Madawa. Pag ilan daw loangan na din na nimbo ngayon sa tangit ito na nung bure. Ilan na duro yung bure. Tabaan na numit. Banana yan. Araw awul inusa matay ni singa daw maganiman sang tain na medaw may matay ni singa mamisa unuti ina mamingay unuti ro ni moli daw na mena or mami mo maki unuti ro ni moli batay na do nakakanan din anya o na suli yan na suli ni tana na amo aw mena no gubeleti ngay ngura en balbala ko mangay raw ni aniya aw sa ray tambo o saan niya mo sa manggaron yung aniya o sa untin rin mo lito nga gaytani doon na nunggu amo matuwa biyaw o sere man damit ang bara o sa pula man biyaw na matanang gay uri na ulo nang gay abiyaw mo unitangi may aniya na ati matang o sa gay aniya naaenda mamanggan sa taba may bali aray matiibu na nungguhulida na sona am aray may tiibu may bulida ni namanggan ni
na manganimbula tato bata tunga may vale na banwati ino tatinan ay mati ibusar ni aray iya o tina magani man isang tayo na doktati saya binabano imam sala ingabi nang gabi na were imam sala initite imam sala ingabi asu na buli kaya ang gayon doon tunong sila kapalebo ang tato bata na sila kapantando wala ang tato bata iyaw na alibing sila kapaong gay may vale o sa magawaan doon ng gabi ito daw ilan ni may mali na may ito kumbumay sa ito nga nagtabintangan ito nga nagtabinya lew ito na pasang gabuli nga nanggabi ito na manggadaaba aray ito nangaw na sa laoy na yung laing gabi tarambo nung gusto lang kapong kahit tayo manggalit tayo na doon kahit tayo ito na somo ranggabi na ba eoy ranatu yasang balitan yung manggani ilan ng gabi na ang gadaabong kahit dami doktor tiyong kahit tangi ang gay tangin yung magani ilana isang gay duwe iyaw ilana daba te ibu na sing aray aw sando wa to rawele wi ran ani mem sasuen yo wa to mo ilana gabi sere inamuli matani was ni buli les mi bale tarane sila kapanita tong wa to na nang gabi mo ilaba si am to bata e ran enabo nanung ilana gabi aray uti stale kala siwalu gay ndo na aman magani man sang tay na daktati Ma'am, sa inyo sa ay may mamibos sa babalangi. Nalawan ni Colony, nangon aray. Ni man kasi ni Buli oy rana aulo tutumay, ran kasi ni Buli aulo tu ay babalangi may usiya. Arabos sa babalangi do. Ay mami sanggay ni mamilaw, may mamibos sa babalangi, may naono nakaloko ni bongbongi, naono nakaloko ni Yagi. O yaw doktor tinyo lao ito nga minaoro Mangga ni ilay na mas balay, yaw sa yes no tungana nung mas babalay. Ang gay woni nga na rendo etarma yaw sandong ngalu boli nga. Ndey ro na mata ambe anong ngalu boli nung gumgan ilan na mas babalay. Balit mina oray mami ilang nga ako sa buo. Sakit turun na pala mo sanggay bisaw mena yes no sanggay to sa malu. Iyo, ay aray doktor tiyo, timantangan na po ningaw na aray. Pasan daw, ambo, ini oy, o basta pa abito yung natutun. Natutun. Yung sanggen daw, wasang avero na, so ito tagtabi na, ito tutuan at aray. Ito sanggen daw, basta soloan na may uninduan na kasi nimbure rongo, dahil yung sa basta pa abito, tutun. Gendo ay na, aurato sanggen daw, ay may basta balangin na, may rabuta, may basta balangin, aray sa il. Nabuwas sa papalangi aray Dr. Tim kay madala ya sa buwas sa papalangi mandanga mami sa buwas sa mandanga ya ni meraw na buwas sa papalangi lason na aray me atu so cere Dr. Fomdiri sa life Fomdiri na ni mami bola ni buli ando na tamata ando na kasi ni buli ba may QBS na ipapalangi maparutain na ngon aray yang mana ay wala ito aray na ami mamita araw ni activities yaw right ang buo may kay daw ay buo ni ba madalatain na niyo nanumoy lala o may nanumu biutan ng ornibuli mula i doon ba nuay vena street wala o ina vena sale mula o ina na daw mula o ina sa to doktor tiyo sa mga kasarangan ila mat dom biutan ng buo ni orwele mami bondo na wanga ba anto dom sertungay way ni aray maganinto na street, maganinto na angay, maganinto na ay matalmatay na. Taray matay niya sa astro yaw way nung buwan. Abe onong nung gasibuli ay balang sa raido oya. Niyo sa wala tumbuo sa bondo na wanga, o sirusom bisawan na inusawa, o bondo na wanga, o sa ala o sa laibon, o bondo na utatan daw duot na wanga na dan bisaw. O bondo na wanga, o sa dom sara, o sa ya the way ni. Sangga ambo onyo gasinibuli. Na matanggali iwala ada boy o magani ba madalatain indo na o magani ba madalatain na street da boy o malain aw sabele da isra na doktor ting magando na street at way tu na orande ngaray o iyo ono ba nung aray lay aw sam magasra ila ba madalatain ila yaw maraw ni ba madalatain na roon way tu sa ay nga may na street ya na street pa da bo magani ila aray tu Dorong na ya o kana nanrupito may nakanibitarong o sana tukunan nga nga na nga ditol ni Barab nga sa mo street tu matanga kweto kaya may winika iyo
Mami magana shit di magana motoka. Magana sale. Ano mami magani wondo na. Sandia na saranga. Sangay na be, o makasamta ko yung na gas ni Buli, ni kay pala ni Kede. Eran daw ko loto Kede na gas ni Buli. Io, may Australia na lutuesele. La may Australia na lutuesele, ma ilaman doon na pisco. So la may New Zealand. La may po, nang gurang-gurang mo sa valang, sabo sa na valang, sa road. Doon man na anon ra ilaraw na dawa imami ayat yo yan. Tawra to ando nang unang palabon imam sabuli sabi maliway bat ayra na bi matamata biresto. Imam kadaw alew na ay rambe. Daw imam buli bata. Ora na may rambe, ora may buli imam nanguna o sati on secondary may rambe. Yang la may rebu mami matay na bos barambe mangkailan na bos balay. Kona mauri sana ko gi kona era ona matanggali bos barambe. Sana kon tepo-tepo, sana kon imaraki. Ara imam ilabas, imam binabos baran, binabos balang yung magani ilay. Maliway ray randi. Sandara ngo na ya au kaduk sang gerele itu. Ndo sere irandi. Ndo sere. Ila me do me nangona o, mendua na ay randi imam wewe ani bolle asaranga. Wira na marutai na imami ay bato imami mamila o na right sa totoo ko sagay na mo bibi menu sawa o tikmike me daw saranga no mo lefo mo bida aray tatati me daw na nangon aray na ornibuli lo tundaw lower fifth upper fifth you say daw na form 5 umugan ila say daw na buna aray ndo na araw mataabot tumayo meron na tao ini lotu mami daw man mami form 4 mami ndambeda na Fiji Junior yan ang grade A grade B grade C grade ngayon daw adiba ina recho saan doon na apa man doon anda saan daw huli sarang apakukawa may uni level na yadan tayo so ngayon daw level po na yadan rato maniseng ani wala na yadan rato wala tambay daw man duwa to emba o mami magani ade so mami sando musarang na huli me promote na ni mami na mami A grade si mami B grade pati aray ang sala lower fifth o yung ito manaray ito levi da A grade to na nung wow na aray ang mga ilaw la A grade sa maraw mo nga ni A grade sa magtiaray sa lower fifth magtiaray sa beauty new sawa o sala nung beauty new sawa masarinta ni Wuli Dr. T masam ilaw mabaasa matain na sarap ang bimbi si meu talano tain na natin nung gumbula o si uwa iya ang gay nanuman niya nga meu talano tain na baleta na baalew na yalayar na duruma tu na matanggali aw maduruma karena magani ila baleta ni sa ngano sa matu may ino sa lainga sinibulyo sa ray danira baalew na duruma ya na ngona gay lalate na tutunga dokta sa arita ni Buli sa arita ni Buli o sa mangani gay awit tain na ani Buli o sa arita sarang sa dilis ina ko gay right to nimba o meu right to sang numoyaw na tamata kita nga rasada tiyaw nangaw no sa Buli na university o sang ilan na aray na depression nabun aray o malamalamuruin si meu talano ta inat inaw sang ganano why not baleta ni sa tawo era pero nga baalew na yalay raduruma na aray na andang kay mangani ila nadaba mi enda ayab adab pamagalata inam adab na ayab durumi otio sa vitalano principal naman aray master John Tambi so mabinabi oy maaruan do na turanga ve awitain sa ave sala o manda gerong mo tanan ko ere sangele papunto yaw ren mo ko manaray may mate metaviuni au wondo in wangabu anay saubi to ng dola. Aruang nga andabong tumbasi tiyo may suba mo lang bebe.
$7 kung tunang kabu aray. Mangganin dua may vale ilana nung salaw. Oyaw na angabiyaw na bura-bura maarum sa tasong obiyaw. Tasong obiyaw na bura-bura, oyaw sandila o may vale. Sandila o binana itata. O sari talabuli sa mga ganito na iba imbalan-bali obiyaw. Tara ola sara na bitua anggo. Mangga sinibuli may lambasa. Rinda talo ano yung sa Ellen ng bumbong aray, manggain dua ilang. Ellen yung lai sangga dapat ba? Oo, ngande nga may. Saya biro sangga bitalo no sangga talo ba inayo sa namang ganili su biro ni sa. Dai bitalo mo na no mangga bul ni buli. Dai ado ban sa rosala mo tatain nana. Sangga iba andua mendua be ito memang ganinde buli. Aray sangga ito tabat tu mendua na ale boyaw sa taaba. Iya mangga ni raw ni netiaw na tamango inatinang. Sa angoyaw sa mga gandi ulo. Itong kailaman na to anggur to toon yaw. Ilaw kay abin atain na natiin aray. Oyaw maganin dua ila natabaya to tibi. Oyaw mandangaw maganin ila. Nataba mboo ni nanunung bulan. Sara na yang ba itara sa atin adiwa bit sa mabulo atul. O tiyo nandun na singoyaw Sunday bully. Matay ni mas pasini bulin tidak di sa mabulo atul. May nanonggon day buli aray. O ya sa baandon daw no sa tunga. O sala o be principal na lilun buli melamba sa college. Alay ay na o ya. O sa su at menabuli. Gay o ya day buli o turangan ni India. Asu at menabuli o ya. Gay barar ba yon enariray ni ba sala ba turban. Yung sa bosotan ni sa kukuha may nanungod day buli. Sa abi o yung day buli. Gaya sa roo biyaw. Ati ibo bro mandanan ng talano. Ilaw, binatay na naturang ako. Ati ibo bro mandanan ng talano sa ngay ti ibo. Talano tayo na biyo. O yan, na akidayado na nung bula. Inanong sa si ate mo sa buli. Asa roo. Aray, maya binising ba rombo. Asa roo ya. Ti ibo nising mo ni tila may phone file. Alright, so. Ronemba ina nung guguli melambasa. Manara saya ato nga ina na form 6 ti BT ato nga na form 6 so beta rin ta ina na university and New Zealand University entrance aray na non aray beta rin ta ina. Form 5 ona beta rin ta ina pero nga na New Zealand school certificate na lesson ni parang ta New Zealand pero anyway aray. So, ang sanggamin na better na nung New Zealand School Certificate, au pass yaw la ina form 6. Ngon aray, le vida sarang na ito mali, vida wala nga, maganileti ni na line ni biti mabuli lamba sa college. Mamba utubi imam bonoli barana, or ni buli dedere. O lamba sa college. Sambera ini durimbuli na lewa na buli suwa ka dengan. Pati nga sanggay, o yaw sanggay buli aray, o form 6 may ato pasara sa taray nyo ibuling na sinipuli na sino aray na tao nung uli dakiti nangaw naman nangaw sa leso inay uli o tatain na raw maraw raw to o na rato na nagubali rato maraw nyo sa leso uli sa taro sa rato ang umati na lang basa o yung malay ba sa itay niyo nga wasruyo o malay ba sa itay niyo nga iyaw nga, mamana ba? O yung Sunday buli nga. Yung gaya nang una-una sa matua, sa ayalo na nanuguray. O sa garida, iyo na maso. Aro mamaso ti otataw, nanor, ito na nagububali. Amang gabiro ni Raw ni pasamtain na mindua biro, may Raw ni, ang aray, ni pasamtain na may oy aray na. Yung ang lo, taos na nagububali. So, totoo makahoti binaka makadili na mo lomo soli mo wasema na ulutang totoo ngo ba sibi ni ulutangan renre to kan do bungo ngon nda do renre menda wase obandin din taksarangan nda do rongo na po saya and then do kaya tu nga siya na simba ni tubi ka na kaibiti ka na ito okay ero ito wir nga na time and then do baka mo nga ron yung matalabak nga na bukungo no ron do already sarang nga na po siya non ra na time siya nga ni okay
ya tali na mo siya maya ngai tali talaga di daray darto na tali mo to ka merto bitokoni na mo Iyo. din mo mo siya ni o binakatamanda nga mo bul mo dengo tumanda nga totokan din Ila hindi na sarna amo no ayang sibulya ni arot ndo na po sa ndo na atan nila may bumotani amang kamantangan nindo na ena ko sa abiti Manila ngay taro nga man tabi buniway sa ati ombe andun ena ko sa abiti inangaw naman nga wala ibuli na wala ibuli psychology na university amang kanindo ato na ena ko sa abiti ting araw nga ibuli ato nga so na po sa mende wala atatu na baasam aray may baasam ni depression andua tuna andua tani manga tarana enda tamata na vay matanggali enda durume na nandambula ila ba ambim sa tibo may bola enda bola nanda thesis na aray around donang bulan ni laon dua na bulan ila mandangaraw na amin na ayat ti obero na ila na nanda meti ona menda roni ta ava meroni bueti enda vae mi enda toso ti ona menda unilaos sa ba enda laon dua ti ina na bola so na ngona na ba aray sarangan na enda bola ina siya na ba dokter ti di na saranga tokon redo kambe kana sa kapirtan ni sa lonely journey balati levo nang ngono baka gadole na kala tuwi tutu sa na torito tobi sa dagay tukar na leoni balkere dali tunduru bata tunangon ni tuwi tutu ya nanom wala tiko kinanom muta kata tiko sa komunitondo sa ondo sir sa ando nangon ngalili daro ni darele kundi na kabina ko tukuna mengore mendo chiko endo tukuni chiko ndo na mo hobby se soma nanga ngona so ngata nanga no bola tombalin barabi se oli silitu indo no pono indo na tombu se oli sarelo yalo se dona kama me tiki chiko ni no mubuli me kakunyo tawasi kemuni saranga me birtal na boni leoni bubale se birna no tokan di na saranga iyo no manimbimbi ina na nonda en satu tumbu sama nanda mangani ilati ona la on dua o ilanda sana no masa au kede maybe enda na sa au mai na sa round penny no pepa sa no calculator sa no mi bola na akede rai aleva na bewe ani wa tamata o si ati mo ila na bisimati wa bole rai en ambimbi no mo ila ni samangai rawa buru-buru o endo birati o arawan yo o ito bola ina na mulen be ya ora ida ina na alu bare ina bimbi di na saranga talibio no sa ngole mula ko ina muli read principle na lamasa ndagarit kina no mutuko na mayan na rong ni maswe na kay tari ko na yalo ganga na ramade apalagi kemni na matakan siya masana no masangol kurni me bakam nanga no muridin kas ni buli apaka murer baki koya iya solibi ko dona yalon di munro bitalan Leta dokter ti sawo ti mebita na kulo nguti o buli mali dua ti nga ba sa sama e buli nga sa batana ni ana o masiuro au sa sulu au sa rita ni abat nga na aray saan ba utunga mendua na da abat nga magabrindo na amo da abat yo kando na siya sa ti nga manga unde buli o sangay lao e buli ben la mo o sala o saranga pandum sa manga bironi au sandi buli sarang sa ngonong kay buli kina sa siyang talento ra kataro bikim ni ngone ay sa tos sala o sarang ilang sa ito pang bebero nga main doon ng unay ale po may nayaluway sa tiibubero nga miya ito na tapang di na viva ang bulay na uti may na mapo na tapang niyalo sa totoo ko makawati sa nga baka naman ano mo libuling kas ni bulo marotakan na mo nakibuling kas ni buli iyo ang marotain na nung libuling kas ni buli o tinga ilan ang aray doktor ti daw na oni na bitu sa bulong kamadala doktor tiyo sa bitsang atul so babay sa sudoy nang aray sa mangga aray mem sambul to na mem namatua nangaw na aray oraw nga nila inasi sila ingasini aray na nanama
Ola ni yanangon aray na matentu da abaketibi ona au ti orni buli sau mana emu na memu pa alisi o na akede o sau mana na abi akede na scholarship na matentu o yang sala i buli ngasini buli ya mamang kaniti o yang ni dokati ilang ga abin bina anu romo tati aso menubi talano iro rangat matatoba te ya orang mamang kan ilang na merla ida abo yang mamba reser na oh mamang ilang na mamba abo o sanggay tarungnya o nunggu principal na principal nga aray kaya ambo onyo oyo na ililin oribuli oyo na ka oyo di ka ba oyo ganila oyo nga ambo ni oyo la ibuling kasini buli stati ando na panu mo ila o in o ila marong-rongot oni mala apa panu ay mande yo sa menela o sala ibuling kasini buli aray mala ibuling kasini aray memis ndada na to NTC ruwa na yambay nung guguling kasini buli Andina. Marotay na nanungguling kasini buli marotay na buling kasini buli magsanto na ana ni memingalala sama kan nga indua na de radio at yo na ang dita abon dil ibuli o da ila nangalala aray ya sa ina na tabarantaw ay na responsibilities salamat Batam nangan raw ka nano tata nanong 1,000. Uro sama maraw sa nga aliw. Uro sama maraw balit ni ora to matuwa biyaw. Ora to gasinibuli biro nga. Ora to sang gasinibuli biro nga. O yaw sang gasinibuli sa mamaraw sa nga ilang mandua na o ilan ni talu bambe ando na dola biro ni ilan ni sa ilan yaw sa raw ni tada maraw tata maraw biro mo nana. Ni sarawatan nanunggu bola ni gasinibuli ni primary. Sa totoo. Di ba ang bula mo nuke na buli bata yaw may nasino ang bula ti mo nu nunggu to ani kaliti bunse ang bula ti mo nu nuke sar na buli nang aray do nang nasiya enda mawasya bata may nasino. Sa totoo ko makawit. So talagang arbang bulit ko mingkon na ulit menu sawa. Daw bulan pinako na kapali mo na Vivo City ko may. So talaga niya video ni ako may lambas sa college. Pero siya matal nga mingko. Okay. Oh, pinakawali. So sa ang bulabi mo. Yes, Totoo kasarangan na VOC ni Kuha. Sangga yung wala na nung nivele sa kini Cornibul. Cornibul sa suchimanto di aleskina. Okay. Oleh sebelum mantai murid dokter dia. Iya. Oleh sebelum nangon ni buli menyusau, menimbatan imun udah butira menano buli menyusau. Emang buli menyusau aray. Emang buli itu na geography, na tangi na aray sa peruntain na form 4 na history. Ting aray, gay na literature. Emami ani buli di Australia, batero na membas ni buli rala aray. Rala may Australia. Buli di Australia ni silan. Emami matay nan rointain na mapi or na lanyo sa oran na rito maina. Rawa ambulati or na ilabas yan na uetyo. Emami matay nan rointain na mapi Australia. Mapi ay New Zealand. Yan ang mapaibit, imami mangkam tangan ila, nan rointain, o bitilebo, panualebo, na amare, mangkan imami ila, o na itutundi na. Mayaw sa ano sa to, so dahil na nung bubulyo sangga ila, ni doon na alew, are, mamangkatun ila, nan rointain ni viti. Ngay, doon na nga, no sangga sinibuli na, sa laid at andore, bulyo nga ila i Australia, lapat erito na campus crusade. Bataman doon na, nung rato lesson, yung tiyo na nunggu, inanong tambana ni daadap ang rebeli. Lai Australia kay bano emami songo ina na right to sarambo na lala nga sona ala imbalit Australia na history ay Australia. Wala sa tundom tamato na Kelly o na outlaw. Kay so sar tarong hiwat yun Ned Kelly. Mangga nimbero yung gusto pa madala Dr. Tio. Ba madala tayo ni Ned Kelly sa pa madala. Hoy ramantangan ay balang sa aray diyaw. Wayo ila ba ta na o sanggay inda dala tayo na nung gumatay na ila to na history ay Australia. Ang gaya ba umayo atay na ni o sanggay ba umayo liaba
Nyoya wale le sarna au ila male tibiti. Are sarna te ibu endwana ba asama budini ya longo. Seda po maila ira tu ina na akede osamba urambo imandanga on maila net keli tu ona outlaw arai mai me Australia. On a Treaty of Waitangi ina mo mami matai na apa tu nangon arai. On solikeviti amba manga soti sarni ila ibu ale. Arai sarana yo sate ibu me besau. Ila nugurai le sumandanga besau na itobo ni nugurai. Sayang no ila na ambali tibiti. Yo. Taro ramanda oi na no me ulesina. Iya. Ila Dr. T. Mayaw na matay ni ba no ulesina ila na ba no ulesina. Paulesi biro ni sawa na ba no marita nila oba. Nakalol ko chikulistale. Usaba ang bauta. Usaba ang bauta saranga. Yan ang arayaw mga saranga ni talitain na nanonay na aray biyaw matiyo na nanonay na imulis sobre aray. Yung gala ito yung sawa ilabi ito na ba matiyo na aray yung na primary. Tini andua na yung bay na nung gutumay ni sawa. Tini andua na yung bay yung tumay ni sawa. O ti arayaw lesi balaylay lain doon na yung bay so nangauna lain secondary lain gaslibulito na so na secondary na pasaba abiti na ambaray lain gaslibulito na secondary na kalasibito kalasiwalo patani news awaya dating na kalasyon news sa primary buting aray sanggay la oy olesi doon na mbay lain budalevo buting aray sale si sarena itaumba o iya. Aula iya ba iru men itaw baleta ni malawi arewa tinggu mila ida ada. Are samber ni tala ino matinggu tal na lutwesele. Samber ni ini tala ino ko sela utu na non ada ino non ila ba andawte na agriculture. La itu ina itaw ba. Ruwa na yambai. Arewa enga sinibuli ito yaw na orne buli na itaw ore buli lai rabuli nga ino ira na tamata luben rawi ira na ada. Beira na ay babalang irti aray. Ronemba ayot aray sanggay laumay sala may su ito sa may bulian doon nito somo menosuri. Sa mandamayo tamay ito may buli aray na somo aray ito sala abramo sa may kasi nibuli sa royawi na selay sa alalay na alay. Tuleva na lubi iraw may mga sibuli na selay Nuku District School. Rayo sanggal enga sinibuli Nosori Primary School. Sanggal enga sinibuli Kasabo Primary School. Ala enga sinibuli Bungalay District School. So sa ambulat yung manday na banuwa aturanga. Di ko no sa tabutala eray. Ang babi na binaan. Nangaw na. Ang matio ina na numunuban mo aturanga. Kaya naturangan na pakunduruto ko na nung may kasinibuli ito nuku. Buina na nabi or-oro todo umalain aray o binibina. Inabi aw lauduro. Kaya do'y ni mas-mas sa boleh at yan malain na to sa law-law ni o sala o tima o sala o berpanalib. Sa boleh anak ilani wanga may iya may ato may mas yo sa ibu burang inabiyaw na nayalo ela awe ang magani rutio ti ona pamuti aray may o sandila ibu lang gamga ilana ta mo ibu lida Dr. T baletan o sa ti may niusawa o ti ibu tarana na bosa pa babalan na literature English literature. Meu da ava USP ina akos yata na naman na extension course and that yung baray dangay ultimately and danay buwan uda ava arayaw sabi to men no units utera no lesson utera sala do may nemasi kaya sa mga ganing gay bulida berti ando na aw sa ila niyo yung mga ganing de bulida na lesson ni aray na meu lesson na valuable and watani na nung banana no yung de la o wendo biro na vanua ron bingarabi in me aray men ito na de bulida biro ndo na pero sa Manila wala ibuli university niya
Sa totoo makauti. Ia membaleta na ibolo ni abola na datapi. O niya kay bola nang una ba na ibola ya? Na vale vo dapati. Na bola rai o bola nang ono ya u fomo no tio ina mai Lambasa College. Chatina. Fomo no tio ya Lambasa College. Ngai la aumento na BCCB bola itala no ibiti. Ilan ngon arai ila merate ibu bola itala no lele short story yo ngai aimbo me BCCB time. O tinga ina nangon aray la tu ina dona emami buli dat nangon aray when things fall apart o chini wa chibe ngayo yaw dona ana nungu talita ina nay bol aray baleta Dr. T nungu la na nungu buli ti umay nungu la amini sawa mundo ma utu na wili bola ni talano nungu ngai la amay meu ya do may Lambasa College may kan aray sa ray di chino achibi ngai ngai bola tio ngai tamatalolo ra ya feri kana tamata ora gital ta ina tio ona ai mem da ako mena oro na la ina tete na la i sewadi na la i da magani sewadi oi rando tania na vegetables na to bata mem do da mem la i sewadi mem la i da na ona alalai amaganindu ando ndei bola inando bero na bola monondo wili at ondo wili ab alib on Nancy Drew talano ni Nancy Drew na famous five orto de na othare nando ni bola bola o yondo nongo bola tali arai ia saya do mera ongre o saya do mera ongre da do tani saranga me vera arai ona abalati ona ai Afrika ona ai Nigeria turang Nigeria be o ngai onge bola na imam tata abena oro na maganin tuan to bola ngai tali saranga biau ila ona o me deba madalta ina bo e tolu na vatu ambiu tombo o ngai ndau ngawan nambu ambiu ena uru toto saranga imam tata abena oro ila do sonongon me basa ngambo itumba tolu na vatu iya na ara yang maganin dau ayat onen sidru na magani ayat o mendu virana alayo waya ona nunggu rawan ni rai dan akete arai Yo sama marosrona. Yan ang unong galay bola, ongbe bola ni. Ila may dapat tambe ba Britania. It's okay to write about how you live. It's okay. Aray na matagali sa Britania aray. Toto. What is ngay nangon sada may na BCCB bola talan aray. Wayaw sa tungan na nung bubasa mao things fall apart but ay okon ko ona protagonist na lomani talano aray o pabiano basta mani okon ko sa talita ini okon ko saranga bate na akede bolay tilom aray totobata na bi ay ila ko embale yawe o tinga ina sa bola sarni talano yana nunggu talano Dr. T talano muli tabu ya ako ta imay nandua na andin na mayado ay nanganganibon o nanganganibon na nito masinga tolu na nunggu bola na ibola ina singa tolu baleta na nunggu asa masatu ina onang buembue o mebe chinwa achibi na things fall apart ina nunggu rai dani manganindua na amelatia o me bola na be amayado ina nunggu oro that it's okay ila ang gaila nga ina ang bola au yabuta ina erayo ira na tamata ratalan wata itu ina na akadara ya manganindo na tamatan dino yung bulia na nunggu na taman na character ambe na festival niya iyo baleta na ngonanga inanabonu may nito oro maawo do mamanganindo ila se manganga baada na bun aray nangono sa buli na university yung sangalesu biro talon aray wala ina lives na wala tutuaw sanggal iba aray damay na ve ando na wala nangon aray na nanamata na wala ba aviti na ba periodical say dapat na the journal of aviti na archives so gale suba sar na tini adviwa vida tini no ba aray damay vena banua ilan ni bala isau ilan ni ira daw bola na ayato bira na ayato sangga ray do ray da saram eray na eno tuir ni mangangan din na bono na will ni tamata
Aray na ngano sa matua ino. Ina ngano bola tin aray na nung fomuono. Au magailan to na bare. Na angala mi nung asama na tapa mandamayado. O sanggay muli na italano mi totawata. Mi wama dalata ina nga bata iyaw. Na tapa au na numa ni mayado aray. So natabu mayabo tayo nandun na italano hindi na mayado. Iyo ira kaya na bay amayado ilom aray. O yaw ngay muli ang na. Sayang kami sa Sulia. Sulia yaw, may nung gasinibuli. Sa William bo nung gasinibuli, nung ang gasinibuli turang in India. Sa wala ang nangaw na may alatay. O yaw maganibuli doon na singa maanduan, nung gupalato na nung talano. Nung gumbuwa ang buli at yun, nabi akin. Paambuli, may paadaw na lang. Tara aron ni singa sa wala niyo, tara samba di manganila ibuli, mabaot tiya biro na nung. Ato man atolo ni singa sa wala niyo, sa autan ni binunggong gasinibuli. Sa awot tinitalano. Sanggay autan binunggong gasinibuli, mas mabalang turang India sa rawili o oya. Sa tarong mo obe, wala mo malao. Ang buhayaw nga. Wala pa ata pa may naaw. Mayadon din na doon. Ayaw, talitay na amayadon ti chiniwa at chibi. Wala ti o chiniwa at chibi. Ayaw, talunot. So, sanggay ambo na oray. Dalain na library. Baan doon doon tain. Na biala iya tuno mo. Wareda na nung was pabalangin na. Ang salaw na angaw sa rawatan nito abaw mga ila sendo se dala na sa aman tangamin doon na spelling doon am aray. Pati aray may baaw yan. Baaw oni oro na VCC vital no rada abo na song ko ninga sinibuli ni was pabalangin wiki. Marma na English Teachers Trabaho Association. Oy ramada aba na VCCB wala tala no aray. Pati nga ina sa oti endo na nga uno yung sama ni Milava sa oti tuwe dua na bulan beero na bulan doon natin saya do men na madala sa ay may sa adiba ina ni mami assembly niyo yung sa winita ina ibiti kede sa winita ina na walay talano. Sanggay ayaw, may wala may suba. Nung principal ting arayo, Mr. Singh, Sarwan Singh, isa. Sanggay ayaw, ray daw sa maruta inasarangan na awda-awda. Sanggay ayaw, may wala may suba. Dr. T, yung dober na ama, ayado, inangaw no, wala in aray, mandua na, ilang maniyat yun na umaayang baleta na nagumbutin yung sa amin na depression, na akid aray. Nanguna wala inaaray manduan na ngalala may dubya. Ila maaruan mindua na nadabang biya. Mindua na iyon. Ito na yalong ngalala yung dubya. O sanggay rayday muri aray maaruan mindua na therapy. Nanguna sa laibu. Must be very healing, eh? Healing and therapy, eh? Yes. Nono sa laibuli na university, o sanggay daw, o sanggay laibuli na sa naalalay ila, ni ambaray, o sanggay ilain. O ti aray, o sala may may sa ay may, o talo ba na aray, Dr. T, nung sala may taran, o doon. May, alam may suba. O Dr. T, sa mga kawan doon yung suba. Veya, lambas aray sa taman ni tao nila, bumalik na matunga may vuwa, wala inisama, may buli lambas sa tao nila, veya, lambas aray. Sa email amay suba sa mga andun nito isuba. Pero yung mga ila o ila ni ratu na may ang suba yung mga ila ibe na panuwa suba o na panuwa imo o ratuin. Itabuti may indali na besi. May wala ya tu ibe na panuwa kada yung mga ila. Tinga ina sa tarong yung sarame o na iliw-liw ni song-song ni kasinibuli sa babalay. Mr. Mangubay. Gaya sa ro o kasinibuli ti Maris tinangon are. Asar mo onyo ay sa Angiria ni be principal sa tarong mo ay ito na ba nung sa tarong principal ayaw ni manga magani ilang na ilan nila to na may anggo yung ilan na bataw sa berbo ando nila oy suba mabi na binaboy on natura na o sanggala ito yun na bale may wara niya wala nung gawa may no sorry o sanggala may tiyo na bale. Rong kasi ni buli roro oy bata na marama ng watina may tiyo na nabale ito bale mati yung aray tura kyo ayaw nung wala may suba aray Dr. Tibo saan dua na taman ni alil nung guray daw na bale lewa aray na motukana and tolo na numangoyaw nyo lambas sa taon manga
Kamiray de suba, ang dua tani sar na batang niya, sa baare na ba isar na biya suba. Uti aray o sala umay, sa uti ba na singataraba may mamisa soli na idodobi. La soli na idodobi i cathedral. Mun aray o cathedral sa ang dua tani birita na dani oribuli aray na nunao. Sala kada mo na song-song ko ng basibuli bosa babalani. Eh nabay oribuli suba orang ma dila amin nanon di mata orang ma itabi na bisisi. Ora sa ilati onyo ira manganito do binato do biala ambil lambasa. Tarane do do biala lambasa. Ora sa ilakati. Memang misala asar memang Tina ina o talba ina wala nga baleta ara baleta na ilaw di ba ya longgang kata ina sona ae. Asala amiula itarana nung guido dobi. Sa adi ba isar may atolu rauleru manga apa rauleru atolu en arua matai akan isi sungsung may lambasa college sala asra emang dambe kete tu emang nangone buli emang do indara tu emang uniform emang lambasa emang do uniform bula-bula dartu emang uniform emang sa sala asra ya sala itarana nung gitu dobi saravasa usara nangona au pasi nambo untuk mangga ni manisang tayo na raw Dr. T. So nalay buli orang amu matay na pas babala yung randam bitu eray nandun na orni buli lebo oy biti oy suwa. Gayon bo osar mayan dua. Hey, oy rami na ora ilabra na pas babala ngi. May ay man da babala ngi. Do the people from the bush know how to speak in English? Aray may na mga ay. Oyaw ngay sanday tayo yung Dr. T isang aray nyo yaw sa ay nyo yaw minabush o yaw ilan na sa babalang iti aray sa ngay lao taramay nugu aray yaw laamay o pasi may rato may indang besar ilaw rato bitalan no may rato basol o anay rato maganda besar may urongoda sa ngay indang bengaw sa ngay ambo nyo yaw well now you know the people from the bush know how to speak and write in English. Ren amangay ay na. Ya, asanggay mungkin manisang tain na raw may baleta na ray ni tamata may balet ima minala mina oro. Ay nambula ba na oro. Na wala yaw maawa na oro. Iya mandua na ama out la beta dewa na nung gumbula. Ondi ba ayalong gagata inira ina. Na yalay rasusu tuto bata iyaw. Menuun nimbeda na panunula amahina. Ilana vei alalai has meaning, has purpose. Ilame enabun aray rambula tu in aray. Tetapat tangan nunggu ayat imbaleta na tabu may tonga mayon may law ilana non pertaab na eva ay imbalimbali. Tetapat na andar rubita lang no taina. Imbaleta na biyam sa Rome. Yo o ting aray walele amanda aray ame usia matabat iti nga naitala no nanong sa o sa ang gasinibuli tu may to sala ame suba sa oti may on masimasi o sandela ibuli iya ngai lawan ni dabo ni tamban ni buli nang on aray o sala ibuli o amendua na leso ni motara yo namangan niyo saumi nanong daara aray nang ono ya ibuli ambala masawot Sunday rusa mabulo na yamba ina nung aga abo leo sangay lesu no ibuli na university. Bulesu o la ibuli na university asam o mangani sa umi. Iyo sangon aray. Imami keda na la ibuli na aray mangani sa umi varay na naman scholarship yo ang tayo nang nung FNPF sangun na lomango ilan nang uto bat nga may dog nung la ibuli may lambas sa college. O sangu na lamang gumula ibuli baleta nindo na buru-buru lebot ti arayo ilan ni naparani ba alebta ina nanunggu bing karabi nanunggu ila. Tara o sama ni tarana po sa babalang o matarati o may niusaw nunggu ti o may niusaw may ang baleta ni ilawan nila ibuli may mami nang kasinibuli naman aray may mami tara ndo na leso ni rani pa abuli. Samtala ayaw la itara sabora inanunggu la itara. Yayalong o sabaan di tayo, yung nalaibulida na psychology, o na major, double major, in psychology, but in sociology. Arisarangan sa ila. Ang batin sa bawili, na ibola tambay, saray na nabi, ay tu inusam mo, iyo, o sarangan na awa yung dibulida. Ilaw sabaan di tayo na brochures,
para la tu mai osar na undi bulida sangai manganin do verona lesson are oro ni ba bulida ibe oro ni buli asana bulida mantanga na bosa bala ni merani uti o nga insoni tbe na libi me uti buli na university pero sa la osar na matay ni madao osa enroll tanya osa rin nanduan na kalasi ni Professor Subramani. Professor Subramani ondo na professor na mono na ilay OMB ang kasibulye. Iya, professor ni bos babalang. La sa royal o enrolled ina na kalasi aray na bos babalang na 200 na 200 level. Dua biro na listo sa enrolled to ina nunggu kalasi ni psychology, kalasi ni sociology, sa dua berito nga na nunggu lesson ni na bos babalang. Na English literature o tingaina sa imamindambe yon imamigay bulit yon yab ilang do magani man sang tay na ni mamibuli mamibuli yon balit ni bale bura dada mamibuli rangas ni buli mamibuli batati na rota na bambe aseli sa tumbo on ni mam sandambe na balibuli mamilele buto sangay bo yo professor yo tebo man na buli ni wa no wa makalata ina man tanga sona amun sa bola na lo maningaw na munuda atu ina se ngona ta nga sile yo sabe tu me no videm ni manga nindo na ayo wala na anga mo wala yo o ya na tabu o sauti o vitis ngabulu nemba ina nungu mo wala na nungu msangay fumu ono na anga rengay manga bernindo na ayo sa wala sabe tu me no videm wete ora na o resate ibu serme yana ni mami delante peli sambi uma ina ni mami pepa me mami milian na pepa me mami buli na ya arai nunggu rainbow onggerai dan niwala ito ina pepe memang muli da tabu by akan ni sumsum wete sangai babu nangan na tanggayan niya longu gimba mo rere valeu o tiga ina saparrongo ya ora sa tebu ay may wiram tebu mi aray lamen aru orang kasini buli ni basa balang kebe o ya musbil primary la amay salah oi na arbola bola serikali o ya bola drama o bola le sta saya do me biao inga ya do me biao dokter tio eu na no video sa to sar ngai o sa ni magando na awa bola tu na ang bola sa o tio rus mabulu ada na mbay sangkan bo yo professor o ya na kedeo ngando na awa bola tu ndo ngasibul na primary iyan do nga awala o nga atoy matanda o Gairay sombo ya. So you akan isi sombo ilan ni ma hoti ba sauri na dava ay oy na veya ba ikede o ndo tobolete mo ready o sa va vini ela totobat sarang ndo rusot na flea market do peti o sa va vini ya sarang ato imat o sambo na yung professor sa mula ndo na suat na serikali senan rama na ango pala yaw sawat urus ngabul bagata nambay ona atoy matanda o sandua ano na mamaraw professor sa mamaraw sarang professor sa wati sa ay sarang o okay da sate ibu mandamen da bulit tala no mandaman main boy sarang yaw nang aray da peti tala no ba ina sarang yaw tala no yaw maraw imamulida aray Wala utang no ba ina sa rayaw na utang no ba ina tuloy. May emuno tama ba ina na things fall apart and anong gitiyaw and anong gumara ni rawan ni enda ay bitim enda bolay sana baliti enda magani ay menda totobat ito inen sidro raw numati na ginjabia batay na dabasoran daw aniya na ice cream manga na oro na ice cream manga na dabasoran daw wili ato na aran daw ni raw ni anda wili ani am aray no ira la isiwa ara la ingoli ara la idodho ara ava na biake ya dapeti so io sangay mani erobe bale ati sar na erobe ani bete professor pa wili diaw oya stay in my class io sa ilamo yaw nusa na manganing gay media na nung pinapas babalan saru ilana nung grade sa ilayaw manga una la ina sana una social scientist au siat sala o tere humanity o le double the 300 level stay in my class stay on
And then at 300 level in na lesson ni arot ni sa na literature sanggay ito wala ay meu na les na aray moraw ni daw proofread ta ina na pepa. Ma ito mateo ito maleti ni adata. Ila may bola itala no may gay ina dapat ena pas babalan na pas babiti na ba lewa ba lewas na critique ta ina na balay. And ilan na was sabi mo dapat na daw na university. May buli dan aray sangga mo onyo you stay. Nila atyo oni nakalasi o mela iya do ba ni sabong nga lima rasa ramang ni rawata. Na lesson aray. Mea do ba ni ero sabong nga lerua. O na emwi aruan do na maram do na leon India o ya major. Ina pas babalang yo magani major no electricity o na ero sangga ba ada bara. Yo ba binabinaan ni mo ba tarana ko sa aray. Sangga aveo subramani. Yung sa tarana lesson o uy na rayda na ena yang aveo na wili ala pepa o na ilasar na bono me bindu ya ina na ba asama. Ina tuwa ni boss ena wa mo hindi. Para ito na tawag no aray dapati niyo. Totoo ba ko lele berapa vini binaka ti kumain goni bulan binaka bikim ni na makarong ti kumay sa kami dina na rong italan noa bi comeback nga kana pos beka bakanta the one and only akan ni si sumsum. Okay. Wow, what an inspirational story. Marotak sarang apa kali betul. Apa boleh cunggo be Dr. Tulele boleh binaka Dr. Tulele na sema cunggo may Queensland. Ba madal tak cunggo ko the indigenous way of knowing. Au tal tak bali kanon taredang ko na ele boleh talam na kanda na numutuko na may na really new. Na lebibili na tapos kabe na kor ibu na ngone bakay tamben ya kotor na kadamben ya that's what we'll go for dari dimantaya na numuli bola kina talano kaya mi Afrika tali ni raba ibang victim ni akanisya mo ni bola talaga nung ni bon. Iyo, ila onde baba ayalo nganga beronela na tavo yo da abati na bising on alalai sio masi uro aray ang enda aray na ibiti aray ni to nondong bula sio masi ni ana sio talai muda abana o la itete sio daba na o yang na nondong bula aray na to palai me aray me ang masi atana alo me ay baba lang iro masudo be may New Zealand di levo se sudo be may do bernabanu Yes, ang bulay video, o yare may duko, pano tumbo may ina. Na ve ay tu araya ang balimbali beyaw. Nagudol ay biliniw, ito sambareo ara ng barawa. Ito sambareo na la ito may bibili na akin baray. Santo din na biba kung gitilimu. Biki may nabarong chiko ni kuhay, biki na nabarong tiko. Sema ba tal chika na kaw ni pamatal takatiko. Maraming kasi nibuli bi Professor Pedinane and on about get to weekend and it took indigenous people all over the world to value our voices, value our story. Tali weekend at sa may buli balang siya kanin nang tadala sig nang tadala ni tumbu yang ko yang ngoni sali nang tabi baka long gataki men tabi sa tak na nang taray and daron ninda bula na buru-buru ru na buru-buru pika makababalang ya minta kapo sa muli ka nakambali tiken balita nang ono na buru-buru manungo ira na babalang era ray tiken na binaksar tunga minggo era sabi na katamer may bulita nang tabosa era sabi na katamer may katona na nang titalan noa kenta saranga we are the first storytellers and the first writers of our own history. Dino saranga, yes. And ang mga pranganin doon, Dr. T, merawan ni bola na ambaliti o mituto matanga ino. You are the best person to write the things about yourself. Ila, dua may bola may okay, bina sa may bola na ambaliti o wa binibinatain. Iyo yaw, ina nanugit talano. O yaw nga, ang naraw ni bola, mituto batin doon na ay doon. Hindi na. Right? On the lesson from Monday muli, may mubabin na nga nalang mo may wa binatay na ng bulan nindo na to ang umat to doon ito
o mereo ni buya sawa. Yo na retombu ora na kalau dava sisters orang do lang sere. Ila nanga una utumbu mai ina ila ambaleta ni oya mababu na me unge na longu me undei talano. Me unge tanalo. Nanga o sabuli ti o mai lelin, mendo biliu. Ngando autane o endo na ibola. Do autate ayane men endo ibili ito magana ila na basabalang ito sabuli ti mai wenia. Mem ila tunga na basambo to tanan ko basati o. Yo ang ganda wilia na ibola aray na tani ibola aray the ghost of Blackwood Hall on Nansibu. Are mate ibu me aray na nugudo talita ini Nansibu. The ghost of Blackwood Hall. O ang ganda wilia Gay Willie ando na wasan ni bola o aray tal no ba ina ito. O yaw sandaw ay nga. Me totol wala nga me Willie aba totol sang ganda ay mo no oy. Wawa me wasang ka manda. Maumanga nga wasang ka ona wasang ka adaw da abo meron ni Willie ang oy na. Willie anaya na wasan ni bola aray me talano. Sandaw beram yaw sandaw di ila na dava. Eti o may manda ila aray ona matanggal ambara endon me Don't get tir in non dalla evoluzione e dan kasi uli meron indan de ilami ugi ti mana londa indan de ilana dapat ti may man aray saranga na o meron ni biasawa na no nada aban aray maungget yaw ina miu mundo talita ina ni talano talita ina ba arong talano talita ina na honde aray me ado basar nang erusota ina chinua chibin sa kalas sa form 6 como no sangai bisaw tekto ni namburay sabi pa ko ngetin din leleb sangara alita ka baka lebo na mo biwa sini kuwa la tali liwili bola me baka na nung tarno takachuk may tali na nung kurang matamay ni matiningo na ngalikin na libuli ni usaw o kailangan na yes but kinano may na yes kinano ya maliado mo rawat ni do levo tundo ina non tapanua en bola baka pertene sa totokan dina aroni andala omina oro aroni ilan mas walay imam to ilan mas parami don't forget Dr. T imam ilan mami multilingual imam mena oro ilan mas parami ilan mas ba iyo mem daw me ba iyo me arambe natarungi professor unay siyo ya umababuli di obro sa me arambe sa totoo makawit iyo may aray nga katina nung bubuli na university o aray ausala ida sato sa nung talano to sa iya ausala o tinanong bubuli aray o sala na university ina ay na tamban ni buli sala ida abandaw ray buli ina panwan ni nabudi ni lesson na curriculum development ni ida aray manung tambano yaw na family life lima na ba inung aray sa lumang gumew sa yaw sa ilasarautan na nung aga o sandito man na manada na watingu o sa ay tala sa barula ibuli na buli torda ay beyuto na Pacific Theological College o sa mani eremeo sa baadeng may natampan ni buli sa potwe liman day ase ono liman embay may yung kaya ang manare na baadeng na 5 o sa eremeo sa baadeng no sa tumani o baleta na tiyo ay nadadaban da buli pale una ni Manilao Mila made mo nombalabo mila indo na mga dami warain na mga ataraba may mila amay se ilang so ngono may singaruwa ngay suwan masamba dila andun panua para itu so ausana no may usavi mo na no dada ba amatan itu sa area na ba dem sa may sano sa toman sar na tim no biton onita ina sala ida aban na master's degree in biblical studies nila ita away biuto so ilan ni sanangan revo o magtuti o oy sa may ba ading sa area na ba ading sala boboto ay na aray ibiyaw na aray masando na yalong alala so libiyaw na along may uda aray sala o la ibuli o yan ba iruwa na nataaba na taaba
na buli. O tooni o saranga na bi ake de baleta dua au sa ilani ti obe na talendi roni bu i oya ina bosa balangi bata e na bola sa ti obe orai sa na roni bu i oya na no bola sa osar tong arai bu eto me ado na no tarana no me bola koroi ya na lo meningau na beronga e buli ti no oya na lo meniru namba arai o sa ba ave mo mai sandun ana na marota ibe au dokter tie baleta ni usama kan gayan rawa na walu na kaloko nula i batotolo tu nula ibuli aus nula i ada au sa lewa ia usartunga me do beningon nela ama ina me uniti basinga levo matingu arai au marota ina sartunga arai ia ala ia to ngau na nila io tie ono na mula samba dia do me be ona ya lo to batama do bio imanda sa toto wata te ngana au da na bisi au sandele subiro ibuli le subiro le enroll viro mai na university ni deva me da na nungu postgraduate in psychology postgraduate diploma o te reo sala ibuli sa robe sa ibu osaro io ndo na lesonina la ibuli to ni osaro o sala osaro to sanga no to balet tungarai mai be uto ya do university la ibuli Israel la ola iada na arua be ni yamba ina nuguli sana mbai ting arai nandana singa mem sabuli tio ngai nungu gasini buli na aiba balangi ngai ambo na sabuli tio ina osarai tio romo tio na aya sadua kani sarangamai nambulo ila ya uni masusu mai ina abida na au ila sabida la tisarana sa me ara eu sangue te ibu meu ila ina na ai tino dokter tulele ona indigenous way of knowing o sangue ila na ena baso satai arai mon ara eu mangen ila o na angal at menon buasama manga emam do mangen bo o medu emam ndo notan na ila na lungwe dotan ai tu o mang sarang ni embalan balbiao o tingana buli re turang ni balan o tingana lesson era o samuri besar o erem enter vital no manda esro e badam pero sala seron bal bola asimbo ilana ake do ma ero gaila atio pero stala no atio ma ilana ake do yo atio mena buli ando to buli no ema mindo makan bara mena oro hatu andu o mindo makan bara yo ero na lesson ito na cross cultural psychology bu osaro emang do magambara mena oro so osa talita ina saranga sa erola sa sarno na office no bali bola sala e ampo yo amen so gay abi ore do ma aya bu ento na mena oro emang do magambara so na ake do yo aya amang ganindi na biya andi na be yo yung ganindi na biya so gay bu onyo aya okay lai bili anay bola aray dokter tio sa elato ino yung indo na ana indigenous psychology nindo na indigenous way of knowing. O tinga ina dua na ana no talita ini sa o milian o. O tere o sota nando naturangan ni balang imang gasibuli tio ni watingu may beyuto. O naturangan ni balang o naturangan ni Zealand. Nung sa waset yubi o na sa gabo ni o psychologist naturangan o. Sa gabo ni o biyam. Ilan na daba? Ina beyam bai daw da na indigenous na Maori and Pacific Conference ni psychology may waikato mo no mabuli may waikato dapat yun wala ni mo no ilabasi ana ayat yo bala ayaw warutain sa randunan indula conference na daw warutain sa randunan ng gupapa au bauta na ona amo nung da na abstract bauta sa dingo misar me wala ni mo presenta ina na pepa Io na talano te kami na oro na psychology ba na oro ya mulai itu ina pepa o. Ora talita ina sarati o ira may waikato. Sa ay sarbiyaw na sa umina nung conference fee gusarero yung nalaondo sa ay sarbiyaw na ilay Dr. na Silsilio ay matubro nga biyaw. nga aso indro awat. Wala nalaondo na evalang. Era sanggay laawat. Era la waikato.
ina ila au sambau gorong-goro saranga Dr. T. Au gorong-goro na non la beta tu na non topo ba vanua ina non bossa na mau la ni ununa ilana na davo ai ti ombalete ni munubuli mai ina. Au sambau gorong-goro saranga. Oh, au mata sarsar. Dona anan o maganin dua men ba ina ni sabana ortu na non bossa tu na bossa. Ayun, bernula au sala sero le area na yo man aray sa school video ina ni FAB na man aray. Dot na nung unit aray o dapat ino sa area berto iya mulai solian nung pep aray men New Zealand. Berto engon sala ina mulai interview. Berto nga burong ayaw. Berto nga magandi solian do na ame bu iyaw na nung gulao. Ngay ambo nang sala interview ina sa gambo obya window berto na tiyo na timi ni be interview tay. Nakaboy wala tongol ona ka na boss wala boss ina na conference ina. Sangga ambo obya o sangga ayaw na tongol sir na decolonizing Fiji. Ila aray decolonizing Fiji. Sangga asaraw they law na an indigenous ways of knowing and sampai sar ni Willy ana be abon lao professor nambo bombamba ngai Willy ay muri ya ngai ambo nyo ona interview ni aus ngai ambo no nata parai asa pa madal sar ngai ambo no abian no so what's new nata pa abo yo ina na anga anda ta abat na or ila na mosnya long Dr. T. Ila saranga, no, this is a lonely walk. No, onde lesu mo beso ta ina na baasa man itamata me. Tali ta ina na ambaleta na nona bonu na nona bosa na nona oro na ada aba na bisinga. Ena sauta ina baasa maray. Ya sana tarando na nakokuha na lo na randa aba. Tama ambulay meray dani ona ambuli na lo mo. Ya romenela ini silandi sangayo bola-bola virtu aray. Ini silandir to so mananong conference na me modern to later na maray may wekato na ilabasi na maray aray pero later ina bata isrema ang maruta ina anduan na aray so ina veyan ba ikelen taong duot na nung pepa era doon na ni isrema doon na nung era na laot yung na conference ni wekato ni indigenous psychology. Ero na daw lahat kami. Ito masara nga na bita na yung baisaot yung sa maglaw sa halib na usoso. Ero sa wala oso na pepa, wala oso na pepa. Yan na bauna consultant mo wala na araw da aba. Ina usan daw dingin ng buo. Imba wala kami biya wiso na ice at yaran da aba. Imba o baleta na away taw semarama ang natara na aray. So bita na ba ang dindiyo sa da aba may baleta na munda be adu na nung tambula ba ito o da aba sa publish ta ibiro nga na ano ba na research aray kalita ito ti nga na nung bubuli aray o ti aray sa lai oy o ti aray wala sa tuwe kato Dr. T pero indo asawa tinabuli na watingo sa ayo oy natama inda da ako sandila sa may kato undi la ibuli sa pero sobra na ame kato pero lao Pero la rosao tina na bulim era no na livio oy na lutu celebrity meron ni lao to onyaw ero la ro le tuwi kato la o magan madala sa na ilay Dr. Linda Waimari Nicora aray o la ito la itebuta ina don ana na tangi project kumek sa kumek ngoy na University of Auckland. Iyo, sa tiyo Kalandio oya. Kalandio. Iyo. Sa tiyo ino oyo amati aray. Ito la te ibu me ito ray na tangi project. Na tangi project nga ona ani ngoy sa level alib na ave ba? Sila sara. Te ibu mera da ava na be matanggali. So umoni tu mera ni dio wata may na ambaleta na non rambula ba ito na maori. Ito nga da oni na ani in somate na non somate ni matendo na tamat na daray erda ama ya aray ang gitalita ina na tu aray ndo na ba ina tu aray tu ina loman ni tina department ni psychology and Maori and Pacific psychology may wika
tala sa mente ebu mela ida aba na PhD may na university may okalani. Sangga erotio may kato sangga indong reba dewa ti mo yan. Nela iya. Iyo. Era indong anal lebu ni auguli da era. Na lomen indong namba. Hindi nyo mamangga ni dua sara na nunggu degree sa eda baray. Yan na nunggu buli era yung sambong doon na lomen indong namba era. Na nunggu reiri na maori na non raba aliuda na ambaleta non rabosa na non rito. Na non ra awita inira na matua ratu may na oro. Way raon ay bure-bure ni ila ni ani non ra abamanwa. Ramang kanin bedi. Nung masarati on imam sandaula mo, imam sandambe rasala mo ira na natabali na andra. Ira na matua. Kaumatua. Rasala mo ira na kaumatua. Rala may orang gaya may paabuli di imam nabuli di university. Amangan nimbevi na aira ilang. Aray na aira. Bolay, emani bola. May mamingay al sambo de deresa na biyo aray. Aray, dua na tagaray da ne bali puno. Nan daw unimbevi ra na matua. Ora tumina oro. Na ilay tubira. Sando tani saranga. Nabuna aray na lomani beyang ba ikete on. Yado na tabu rambula ti onga. Baleta na ilara ilan. Ra ilana wai. Ra ilana ayado mendo na matip adabo. Ira la oma na bi ara ila. Paimbalan-balibira raw numa rambula. The Universitasaran Amparay, they've survived these thousands of years because of knowledge and skill they had. Yes. So it's not wasted. It's not wasted knowledge. Aran awuli da may aray. Nanon raaw. Tara imam isanga ito. Hoira na professor ng university on. Rabarong kito over na matua maganiraya ba na kalasibid aray. Na ambaletan nanon raaw. Ngayon daw mo imam isanga wala na la ibuli inando na lecture tieta sa daba resada ola na buli sa resada asar na tutorial aray na aruni aw sada inabuo na tutorial taba balay sawat aray sangay daba mauri imam sangala isota inando na banwa me baande wata iba mauri na via matuboli na ngawon rala nga may ino na lain mauri ira nang gasini buli mauri. Aundi pa meron nila ay aray, ina matanggalin bulan ba aray we and David. Nabuli o ira na lubenda, imam sa abuan, ira na buhay iman. Merawan, imam ba aray na ni mamiray, nang daray na nabuli, as sole bay. Dahil mga kanyola on doon dua. Naaw sa ilamen po, saan dua la olay asa, ilat yun na nung gulutangan, nung research o doon tama. Talaw o nang laitapit ng research, ilaw o, ni bebe anisara nga, ina ay, o yaw, hindi ila. O na auto may na ila aray may wasya. Ang mga ni ila mo ang gabuniya ti mo o yan duwa nga may ila. Aray na ay tali biyaw na sole ba ina nambula ni buli. Nambula sarang ara ilawir. Rangay auto may lomen ni saraw ta may sa ale buro nga biro na dokta na abaray. Na buli ba asi abiro na iyo sana araw saraw ta may aray dokta ti so sa totoo kag Gina. Maro ta kasarangay nakaw nito kuno mayaw talita ka kanisi na numu kuno mayan na ira na knowledge holders ira ertu na koro ira na marama ira na kanaturanga tuwira na libo na kilakae baka ko bibisaw na nontaray na nonta revira meron nonta gasni bulo balisyotan na dormital no we ulamila anti ulamila bakalalambure Kleda may talam no ko na PhD may na University of Canterbury may ni Islandi kano nang gaito ko ngono ko ni nanala sabi sa takana na ray may release talo ko na tewa la university nga chuko na tewa iyo andi na sambula andi o ambula tane be munu bina ale buna asta mo ilan katobat sarto nga nang daru asa mayandi di na saranga na ba umunu ayati ang gasini buli na knowledge holder so ira na taratu na ila o nang bula ba ka nila o may nakabwa na tsunami na tapa na walu na dama biradan ilamba munawa ti nga na anasulia na matenitu sila bebo may ibe na ila para mambula inor na tumbun dami na vida ng round na by south aray no manindo na doon enda ila
Io tinanong buli aray Dr. T nung postgrad o erolis may witi batin sa ay nalutus salis may watingum sa may sa mani mangganing kay baawat tinanong PhD manggabrang baawat tinaaw man de daava salis bir may witi la may witi o may ulis bir na university ro sa bitaw no pantay na nabi aw sa bulida may kato la huli romanda. So galita ako na nung masters. Sama ang gani raw ni daaban na psychology, sama ang gani nung supervisor. O sanggata ako na sociology. Yung kay marutay na sarangan na nung daaban. Maleta ni autiawi na bi asaranga ang dondi. Ang dondi toon. Ang bulan ni Marama, bulan ni Alewa, ni to A, in ito A. Aray sarangan na. O sanggay aba ina na nung balita ni USP ang mga ganito ay na anthropology ang mga USP muna na ron ilat aray ang kasinibu o sanggay aba nga ina nung baso umunit uto anthropology na lao ena wale o da aba na sociology pa nung masters in sociology ang marutain na ba alebo sanggay wala o sanggay leso biroin na oro mula ibulida na be ay rambula ino irami na oro rada apa na nanonra oira na marama nanonra itabi ba nuwa o na talilong randaw da aba na alem aray non rambula na marama nanonra be susu e nanonra talilong so na focus mati oy na longa na enang garabi na somati nanonra do ba itabi ta ini marama kaya mababi na pinatyo na ibu birak kada na marami na nitong barabi aray na panuwa aturang sana ba aturang ang robe babi na pinabi imuno na marama do sar inay tabi lewo mo da ang di ba ambula sorry Dr. Timi ay man mo ba ambula na liyo ni song ni maramo manisangan ba ambula be nung bula si na marama di abo nung bula si abronga na marama di unea na ro anda ba inatio na song ba marama na lumunrondi na may daon robe na sumsum marami daon robe wabi na binasar aliw nagtabili binroda abat na marami ina wanwo turang mera eto ina nanonda marami ina kunwa ina sana daon robe iya na asarang aray na kunwa focus ini ang gayle subiroi meula ibosay beoni mislandi sala ot yung nalonga Dr. T na inde be munue sala ot yung nalonga yo Dr. T yung mga ilana na tali na ang sanggay da abo sanggay la beta ti nan rambulan na marami na aran daw da abo na non tali na non ra mirani la beta these women matter that one in bedi these women make the Fijian society rock they make the Fijian society mean something. Right. Mabi na natin be munu ke sa na bit ina baturang ita ang robe. Na namunu, be munu na marama. Na alebu na ya tabi ni pe yare ti na besinga yare ti lai, iro na buanda, iro na lubenta, meroni lati ina na nanda besa na baturang. Iyo maruta ina ba alebu aray na nung gumataaba na nung bandindi aray. Na lang manubarita naman dan. Kari asal baret search kan kulit tamba. Dalam bintang. Oh, tutok. Ye, asal barita kan ko. Oke. Sara ni rin mai. Iyo. Iyo, asara nga ina Dr. T na longa ina na ilubatu. Na longa may nito oro. Arabi ke de malanga titi ina sere ma te ibu ina nanonda rubitala no, may dola ti nanonda rubitala no. Nambarabi ke de aray e mami bosambo o. Ora ke de nabi oro adari. Na ne mami longa ina na ilubatu. Na ilubatu ndu ito Ray na inando na tatara ando ni dodo sa manggato ni baauti. Ya oya apapa unalonga ina. Duna alonga papao.
Ngai dua tani na ena somo memba orai da to elo mena ena bola dua tani ambo into na ena rai ina nata na nambat ini longa na me waboi ina anda tu na mana Natali bata enang dali ngali mena ie mena boi ngali ni Natali ala na marama aranggai talia bata la o bata enang dali ona ana natura ranggai talia bata merani kau wana bati me unindo te sere rau me rau ronga ning dondon arai enan dindino ana tarai dendo verana longa ina nambo ina tu na ilu batu na vei oro ke de rotolanga to choseva bata e rotona no ne lao me baleta na ai tu atu arai na banua ke arai ratalian na longa bo rabosta to bata iau talian arai mem ge ani inen dua sao titu inan do na buang talian mena oro senada e un bulati o bina ale buna talian na longa ina ina no ba auta veruna mai iau bo ina to na rai amang kanindo wa ula baleta na ona at ni nalonga ina etuai na ina tu so na longa Dr. Tini o tingo bosa ta sere sa mandra sa na ina arani ba emba mangani ta sere na mata na baleta na ina papa vida bata na tangani boy tangani pa engata ime metali ni ba makalat yung Dr. T ang ba isarang ilana talia talia au ilangan na pala may tarong nga serema o na ron ba madaltaina na asi asar na baleta na na PhD research ba aba ina na madana na ilubat wow sa totokan din na iya na PhD o Dr. Serima na rotel nga ni kimembro ni Reda na mo na liba-liba iyo arani menuraida ni Reda na no wala mo na liba-liba na nomunital nga iti ko na nung masters ay mga ganito a PhD yung mata masters na tibro nga naman na ulutang ta mong kainting ta kami ni ta kami kinanam ni masters ang gay hindi kita ina may daaban na bulan ni na marama na nonay tabi ba awan nuwa inalomaninduan na somati iba ang giti ako palitan iba alam na bas umuni dito tuwa ka ati oras na about tatuwa to Dr. Professor Sobir iba ang bimbita inabi inasumba pa no ang balitir na turanga tao ba umagasot sar nila beti may na yan lewa inarat o sanggay labit tatay may aray meraw ni ang boyang na nabi akit po na imami bronga na yan lewa imami yang imami da ava na yaw wa awan nuwa rawati may nanlingay imami iba la imbi bata mindua na iba imbale ina na nang songo wa awan nuwa aray para ito na awula indigenous Fijian women's role in funerals. Para ito indigenous Fijian women's role in funerals. Sa totokan din. O kailan nila siya mapatanggok na PhD o naturubo ni Bonang Palamo o Dr. Ron Vavi. Sa kiturungan ko na noon ibo. Iyo, wali ati o na iyo. Wali ito palilay na raaba. May away. Iyo, University of Hawaii. Iyo, talitak na puno ni siya mamikin na may belitir na marama. Amin doon mo na sa tumanda. Nagkita mo lang si Matiki Monroe Vital Nomad ang belitir na liw sa mga pepan raw ni kinakatulog doon na maram ni Kantabo alis si Ndaureo. Iyo. Sa nakapaglapan na pandindikin ni Somat. Iyo. Sa wili na pepa mga wala. Iyo. Ni wili ang alaylay na ang baleta na amabala. Basta magani wili asar na pamatilalay na. Totoo asar sa wala nawe pinaka bakadlevo viva ka ungeti na vitalo no ni vuli vitalo ni sasanga ya etali ni vitalo tegchungon na non di tukutuk sarangana ituke na non di tukutuk sarangana pulan tanto di siya mo makina utali tak sarangan ko rin ni nakabano na PhD
Dr. Serima ni silsili totok baka wot ke barong ti kumengo nakabakalimu madam na nomuni sa sanga na nonton marama era kini bikim na kay murcho kan bikim sa kay pamurit kan na maweni avan right will tal nga kini bikim ni kanisi sa totokan din na lewo ni baka binibina kay malu tumingo baka bulutal na lulubo kena marau la kopata na nonto talita kabikin na ituki nonto may bitala no bango bunga bira ko orang kay taro may sarang kay taro chukmay ko nga maramgo ko wala na ipole ha sarang kay taro chukmay ko eso pero so tabatay Professor Subramani na rumbe nga na ba isauti pero so tay loto ka nga umandun amet asar ero sota magani na itana ni rosota non radio nga sa asaro ya kaya sa wala biro si mangga o mga professor ako nga mawala na ng kalas RMA USP tumuli mo wala biro sa natal sa asar mo niya yung sando wala biro sa na mo ay na academic writing sangga seti tumuli man mo wala biro sa natal yung nanuman yung sa matua sa ang day talano biro nga may sa ibu wala biro man sa talano Dono saranga tati dono saranga may amunungan mo iyaw ina Dr. T kunin lega sa kay forbe tarsar nga binong tartara na tama no mitutuba may baleto na nomuni bolo dono binaka kibto na tuin ko mit kibto ni ani bikimuni na kana bola so tale na short stories so tale no ay tu dono binaka nanggayon ang daw rere yo Dr. T baleta na ngono masa abot nung gumasta saray sandolaw ang asawa da magubasam samba umesa alay yo na masabalang sa turay na lubeng bersama sa ba oy usam kan gailan na taba berme bola sao tinu masabalang yo ron bola ratusan daw bindon rawe ona sam kan gailan biro na masabalang kita me bola tarama yo abin na magani ang ame enda ang bautan ron bu enda na alu na bure-bure ni buu na bure-bure ni ake dengan amangani vayala na arani abi enda bita na mata saud sa basam tay na bimbisra na amno ay tin na bakatiya sa kulay man na bola man sa matua magando na ada tulay man de so biro na bola talano na tuuni sa ba be sa sona talano ambuli toto kasarangaw tale o klani na libo na bito ko na ngalen bikimuni marotek talaga biturang tal-tal ando na kanu tali takati ko nanono bito politiko o koe o kemuni toko ni koe o ko talaga toko ni kemuni tali din ni libro barong chumengo arendo mandanga mo basi ni bakandre beir bekara beutini ngoni beka era nabu-nabu ti kumbeka indo beirao melebuli se do beiro no sanga do mandrom ni bakandre na tikene iyo binabalebu Dr. T hindi na sarana munu ay ang baleti na turang ni taltalo ba binibina ay barong ti may subo ba binibina balebu turangan niyo no ilawas ang domboto niya sarana balebu auto ni oy bro nga na ngauna o ero sa oti na no na bingara binalutu selem batang dengan dani yang bae na bitso mabulus ang dawot ero bingara biti obira na lutu Anglican eno atabulita in voltambu abu ale busarti nga ina ero bebu sarti mangani oti na bebu baleta na be au ilamay na nagumati o na banuan ni nabudi men curriculum development unit me bola me baruta ina na lesson ina nung gumas ono sa nung dolo inga Sinibuli University na sociology me na bola course na para saraw ina biyo mo me bola brong course mirani bu na nung bitumberi na aba bola tamu birna turangan bete na lutu Anglican ero wago ina be se video ero da abro sa baro buton marota ina do na member na ero maruta ina baletan ni ero maganing ga mendo na aba BCCB o de alim no na ilas o de balay no na ila o labi mo na tambayalay mo barong ti aray na matay ni mo nanuma roda abana baleta na ina asi ana no rombula babi tini ba bale ro university taina o de mon raw ma bale no na degree o de matay na sa balay nanuma ti na kede ina
Oi o mabuli na mamagan tutu nga sa sao ila. Nro universisi vita ina nro velo man ta ina. Sao tinabuli ni tal sa gabi ang huli man doy. May ato ba may ona anga ero da abat ero be solita ina tina. O ba binabinata ina ni samba aray balat tambe ni sa matua may natamata sa matua ba ayalo biro nga sa ilana lolomen turango chisu samba aray na be suli sa manganinduo na yalo ni BCCB. Sa mangana emuno na tambangon emuno na ba na sa sanga buli sa sanga dada na tio ina yalo ni lolo mandina mo unyo BCCB ta ina na robito oni ta ina maletang a ina na yanga ina nung robo bali na yanga be mo robo aran be na nung basala Totoo makauti rong binaka vai siang walangan ni baka matala taka walanga oi bakritaki talanga enabeka o senti o tali taka bakalib to baka rong chuk mengo may Laudala Beach do bulu binaka to baka bulu tik mengo baka rong ket chuk sarap ket chuk mai nanandaru vitalano vi fine iya binaka bakalib sarva bibi turang tal totok na yalo ni non bidin gomi na non mi tu mantangai PTC sulia ko na ngalala bikim ni moni ngwale USP moni laki buli o bango isa ngan reb mele una turang meronga na bital no bango na non rebito pun be nanti watinra ay watin na buli mebe na maramotin na bito pun talanga ben turang watin sa rong binakat na vale Dr. T ila na andi na kedendo na irondo na sa may dabong tal mga gangas ni bulito may na bulital meron na bulital sa otiray sa ngayon na sele si oya mengarava na bi ambaleta na baalolo mata ina marama na ito ko na ena mundo sa ngay may ndambe na lo menlutu sele metaw yabuta ina na balani bolawal aray to batanga na nyo yaw nanunggu daran de anunggu mata ni me na ambaleta na marama tau na autalita ina meu atiyaw ina pero bito ni sa kang eray sa ana buli mabo ina ibanu na lutu celebrate na taltala waro ta ina na enaleson ni gadawa buli do taltala o manganindo biba buli do waro ta ina na enaleson baleta new tarame na sociology error servia mo ba ande wata ina na ba sama aray meron ya dava aviti na buli totoo tanga iroda abati na berang lutu Anglican dava aviti na buli na bosa aviti rawa sarabia o me ambetin taram o sa taram na psychology taram na sociology membiuta bata na ba asam aray mi ungay taava abisa wa ava na ito meron mundo ina wala ko ko be na maram ato sa dai yan sa may dava na bingarabin sa dava na bai nino na bula pero satu ini ero may narangau na sarangao o yung volati o indo na ami o yung nato na lutu chat me bale volay ba abiti na buli me bale tira na lewani lutu Anglican ibiti kede na ena mundu inay bala kokoa bira na mara aray na talita ina sa royal bali na matagali aray yato on yaw to ina na taltal baletan nila amay bo manggaraw ni bitu tiyo ngayon, nambiyo may na ba asama ba ibola tamo meron ni bingo ma ina na lewan banwa. Aray, terus ang ganda undabi, ang ganda ba madaltay na biyo taltal. Na ena yung wala membiyo ba adava. Na leso ni dava metaray may ibola tamo meron ni ba ay balambalin. Si ati may mundo ni. Na ibola ko. Isa ko le sarto niyo tinanaw aoy luto ko na lay padabaro biro na isuwa may solile ko na luto. Sa totoo ka makauti. Binaka makalibsar no kumaraman na namun robin karabi baka biutin robito ko ni takabata na kilaka eti ko bikim rorua bitor lingataka na buli sa talesar na bulingo ni boleh sar nga baka nanonto bosa ka rambay lewu o kila ni na yang bikin na lewu ibiti na bol-bol ro ta kabati ko sangwal ito yun ko na baka nini binaka di na siyang wala nga ni doang nga na ibolong ko na lewu tali tiko di lewu sara wano nini binaka tiko may na mo na wala tali tiko sa tali na mo ibola o satu baka raw tu mo naka solibibuke kay ngan reva
pakatalanga kina na bese mati biso tale na marama na bese buru-buru era tiko bata na nonra kilani bolo-bolo metutu bat kikimni era ninga sama-sama ni sona bikina itu Binabaliw. mende tomani bata Talitay na nabaliw. sabi binaka pakalim sara to toko pakawati na vau ni kuwa lele usara er sendambi tukango tunan rau bit sang bul batata na mona livo-livo era sema tu bingo na bese buru-buru di sebera ngani may tabo ng dorubitala no ay sol tungo na ngauna na ngalala bikim ni sombe ko ni pinakato mo ni na baka binibinakabira na buko ni lingan ni besusu kena bengarabi bito ko ni bikim robo ng pertini kena naman ni matabo sakyan ng ngaunang ko. Binabaliw sara kamanda aba binabinaay na ba no matumbuga may ina na ano ba turang o zuo ay na mata bibiani na orway niya batu ngu oroni basu may nasuba bale bunong kung na niya lay umatumay nasuba aba binina oroy asawa ina orke de bitrabi ratu ina pano pwede aba binibinaay na namuno bitoon ina pano muno na tuon niya na laman ni orway niya ito buli ba bitadin na nito merata na tata abi na pinatay na ni muno matinin nito bulan nito tumbugay onde abi na pinaabe rato na ito bitadin niya uti buli na laman na vale na dai nung pupuyalewa o kalus ogo pero to queda na tavina natamando to tamangulay tatalimosa lebayan duna wasani nungu bulan ito bulan babeta din ito tubata iratuna ada nungu kuku kalis ogo na ito lew bertunduk ito na ito tumubata na ito wasita ina na bimbinangon ito sa lay mainor to kaya na tadina no nanda na na kalusi meni balik ito lelew na ada ay vale di akede may dambit yun na lumeni no na vale nando na room balik ni sa may lengan na matina o narubital no tina e barrong ti na vale abi ni awo ito kaya na bitadinyo damo sila pila Ronan Buwa, Dimule, ito kaya na bitadinyo mais ang libayan yung tui balit aray doon natini no bulang mga ganital mo kain doon ang bulang bulyabay nung bula bata ito na itutaw tadi na tatuan babi na pinaarangan na nung kumataw bale wana turangan ng tinggo inabubala aturang may naturang tuyong may nukuni yon ilaw babi na binain na bital-talan dito Valiw sarna paguli na oya ina no na daw nanumiyaw me to onyaw nga nabi ang to sa santain do na tuaango na tabingo wa binabinabi ang do laso na nung gungas ni buli matubo batamay they had an impact in my life and do stress balibaningi o manungkong kasi ni Buli kalasin doon, di ba? Binata ini oya biro nga mandua ilaw undo talitain na nalay Buli because she was there. Ilaw masta kitiyo ni Tordas, ibulati o ba binata ini masta kiti. Ebarong ti o leleyo dokta kubuang bola na taman nangon naman ay inaninga tulis si Wayne o taman naman ng kasi ni Buli. Binata ina nangaw na aray. Ilani ira kede ora ma buiyaw na tumbuday na susun na to ay tolo dulewo matumambo batay dule utu binabaliw na bitarilinga na bito anitain nabi amin baleta na nagumbula miranyo to tumisin hanggang aray dokti Totoo ko makawati pinaka makalipsara maramang kasi ni Buli
Radin Tartala and Bongi Binakanikua. Nakani mami marau taka kimami lubudia na marau ena sema ni vyo kani la kutungo na batapati ni kuwa na vitala no rabiba kumbula taki o irembeka ni abuli batu mai meni sawa melam pasa college the will me na vivo no kedo ni buli gasti buli kina etali ni koto bata mai lele usara bako sim talanga vira na do tali taka na wili bola kena bola lista libici na ibola kedo ni do wili kumaya o Nancy Drew the famous fight Eric Blyton. Ada munut jin jab dia, kenapa sih penting kita ada jin jab dia. Au kela na vitala no ni kua o ni I la beta vake kina na nonda kakuni na mando ala kana bulu enda na butumiki ne. Vera na ngwana susu mena koro moni rimbi taka ni tiko bike muni na kai sianga I vera na ngone ra tutal mbaka na bese pura na vili niu na vivili na lesani wota na tite ni se tabo ni takava yanga na kiana italam no yanga na kiana kina kila me bakana kasa takava na maramen tapi talo bat skini kwa libala na no ni bola siang wala nga ni matataki lambasa college ganga viti todo ko ena ngona ya totoko baka woti na no tukun me ya tukun chuk mengo ripa oni kele net kele sar baka levo Ele matata sa Australia kaya baka ito may namapi kay Ivanole matala mo na Manganilay. Totoko baka uti ito tali na nung may vital no ni kuwa na nung sa turmen na ito biya orongwata na kaorongwata kaong gusto mo yan pagtantul birto na baka solo ka kanito kaya na malani buwaso niya tabuta ramda kan niya tabuta mata bakantua na nung muso ni tarwirto Oh, dapat apa lang Dr. T? Well, now you know that people from the bush can speak or say that speak and write in English. Rana, can people from the bush write in English? Can people from the bush from the bush really write in English? Arana was in the I mean the only that in the song when I was in the you've got something there that you can say lamek. Do I mean or me kiliti na non rapo sa mera ubro ni bosa. Iyo sangkay ambara you know people from the bush can speak and write in English, yeah. Maybe no bush people. Wow, what an inspiring session. Binaka bakalib sara Radin Tartala kanisi sombu tarambe na no musuleto na no ngone ni kuwa bikim do na sema tiku megilani Miriam Suraki binaka bakalib ero to tinana ina Dr. T saluvengo auti obolivale sa lalamayan ni Miri sawo tinaake dembaliti tata na balebu sa totoo bakawot binakbalib Miri na sema tiku mai bikim do na sema tiku Australia binakabakalibu na nonda may biba kung kiti tiku na sino binakanikuwa totoo bakawot sa ngona entado siya kanikilan na bikadibi ni kalo na tiki ni ngonongo sombe karangan reba saranga merorongota na boso me wasebi kimamili ko sa kana ngonan doon saranga marota ki bakalebu solitu na biba kalunga tataki bikim do bakabubale na lomo ni mbakiongo na bukun na mo bol ke sotala ka ngan reba na isem bi sotali bi Dr. Ron Babe no boleh menanggai visi matian na bukun no batindi na lolom certain bali bikim do lotoka garabi na kana no mundo onga onita kanina ngai dorbita bi tartar tiko na lom nyampak yung ko na sotan na program kito na ngai bita pati na kabalib sa nabalib Dr. T nung kay pa to ambea na kabalib sa totoo makauti na vital no ni kuwa na kabalib bila me wang kalevi au klasa lang kay dego nelo Master Williams bisa kay do mai na
Ina Dr. T ng Kasilibuli babala ini was babala mas tawag kay lain. He is the English teacher is excellent. He's Yes. mas Di nasaranga one of the best one of the best one of the bito mo best. ko na bika ni walay ni atu bo sa papalang na verbs na nouns na bika ka ba nakabali mas tabiliame wangalay na bito ko nito kumay nakabali talaga merse ni balay buka kikem ni na siya mati kumay pero sabi ko mo dito kaya na maramaruan na kami nang nikuha ni mode manda Ni mode Dr. T binawa alins. naka manda